na just a nipa didi. Large baskets full of kenke sit in batches on the ground by the main Kejetia Swame roundabout road, exposed to the dust, flies and other insects. Young men and women who look unkempt unwrap balls of kenke with their bare hands. Inside the mill is the deafening sound of about 50 machines mashing kenke. Attendants stuff balls of kenke down the machines with their bare hands, and as the soft sticky stuff comes out, they scoop it back in the same manner. Occasionally, they are seen washing their arms from the elbow back into the mashed kenke, ready for the market. This is the situation the enforcement team had moved to inspect and take appropriate action. But members were forced to retreat as the marchers ordered them out amid threats of violence. Leader of the team, Isaac Basanyin, says it was wise to retreat, re-strategize, go back and enforce the law. Though we've come back, we are going there again. The issue is we are talking about public health. Why should you allow you to mill corn or kenke, which is unwholesome, and then again the environment that we were selling is not the best? So in view of this, we are going back with a full force, probably with the military or police, to ensure that the right thing is done. A mix of mashed kenke, sugar and milk, bottled and sold from this hub, gets to unsuspecting patrons who use their money to buy potential diseases in the name of food. Your place is next. Keep Kumasi clean. Yani keke ene edema wadi Sa webane ano no nuane ahodo no na ama obi adi ama ho atoka eduenu miensa yo mam ye de te ha unanam ekwanso achom dasi eye me bra pani edikan ube afi nti afi na chi no ena me bra nso be se busumi nsia ni yare bi aka na ye de na ko hospital sa but said it ya ne tie na mesime bana ajamu adawro mama hwehwe mu aman na ya de ne ye de ne kan no eba ofro no se wona beti ti ya na bana kuma ho nti ebna da no kura de no ko asama ma yaje ne to nti Friday no no mu yi no so ye de ne ba ya de chin kura de na kese ye mfan kura ko hospital ya de no poasa ye din e se wontime nsore kise wusunum ansa ese ya humetisem yare ne ka no enna be se busumi nsia ni nche kura enna atumi aye ne sa pacho sa yare ka won se bia kan bi ofi open na me pacho David na abusuan sa wo se o na obi ko ne krachi me pacho me maame ekuma ne mamienu ewuye na ne yeduabo nti omo yefa akire ahwehwe mu bibia so madane bibia ena me bra pani ebedi ade obedi ade na afi pepepepe ena wono nso wuye nti wono nso wuye na busumi nsia ena me bra nso so yade nti yentimi hu enso yesi ye bibia yentiase yare ne se ebeku omo a eden na ta issue ansana ebi eku ba cho me bra na de wan hyeda anyare anaho no wotimi edi ye adwuma kakra but ekọ ba bosume be num nsia no o hwa na ne pressure no kosuro ne ye de ne ko ne ye de na koto be se 3 days na aba for ma na ye say nti doctor no kura se wo mu ntiase onum nsa onum dwoto onum bibia na saya na akoma ne timi ne pressure timi dru be se 200 nti doctor no mu ntiase se we de asem no bibia nche so yare eso koduru ase bosumi pepepe na samba e de sana dakro o se na dura san wo ka kogibi nti wo ko na wotigu ne so no mne ne ko emergency
nti hɔ a ɔno ane nante kɔ emergency nti hɔ a na ogye mu nti da yɛnte aseɛ sɛ ɛtumi ba sɛ ɛsɛ yɛ biribia na nso still ɛnoma sɛ ɛkɔ so yɛnte aseɛ Pacho mode yenue ekwa asabia doctor nso ekyere n'adwene sɛ ɛde ne ha no me pacho we say no yeah ma ne kotwa photo no nso kotwa no so man wo kese me hu di omo kan efa ho omo kan de ne fa kasa ode mame no ode onya kasa kotwa photo no ba me busan se de ase no kom so yare be de ne hawo but so man ka hwe so ankyere no e o fa ko fa no chi emana anu kotwa no photo no sa ba try na omo ka so omra meje dru anase omra meda ho anase adwen be no mde mamu ebra kotwa photo no ye kotwa photo no wie no so omo ma onuru kasa no yeti no so on the coin ka wase motia on the coin enti ma ono nkasa me pacho na eho no yin na se me pacho ye ma ono ankasa me pacho da bi o se nye ono an call na ade na ebebi se na sem na abekwa akoti na no de a ade nti no ono ankasa so otimi kasa me pacho enya kwasi remba ko na fe ye ne ye papa no ankasa enkasa na on danija ne hu ne e hihye do Abusia for Charlie Jale call Nsan ewodwa so Charlie was here betu and he say answer eyesi aboa bia bedo sade a no kosua preku Nsan edi kade atadwe ne akakadu ye Charlie for ne di kade bae ana manfo hu say say yesi bibisi no mo nyina tu gu so ne mo pede ye original no a original Charlie Ginger no na say edi atadwe ye ne dia eno any challenge chino enso abefa didia enchi wamo enchi wamo abefa didia no eni adedia na pepe enyo ni siwui tuwu ye no enyo modima omdima mebra a eyeme ma meba papa ba ki wonu ewu ye no efi ho no kese me ho mi hu de sha me ntimi ka se me ha na me ya apart from ja mabatia ana first na me ya ana chi e ba makuma kam won bibia nwa e ha me ena ama osu hwensa na se enu na ama me su hwan because mananti doctors se ho yo say isi angasa die me hu ye memre pacho timidity kuku musa na mtimidi utimida kakra ena di mtimida ohono ya da yemre beza ohono biya na yemre gosh isi because me soria we sani isi from me ni be kosusa but what go doctor dom se den how omo ayi ya center for ma mi kutwa esio mena mi kutwa baya me kochia ma mi vi agi me krato amema mlo omo me ya o me di mama kutwa esenu koko di aduro me koya na ayi spring eno mai searches ba ko ani esim amame ekimene Espere eno sa Corona jama soirée, et
Tiemo, Odiamusio, Namoyo, Odiamusia, Namoyo, Diamugo, Namansantiemo, Diamuka, Namansantiemo, Diamusio, Namoyo, Odiamusia, Namoyo. It's not fair, but the man's a man, the man's a man, it's not from the man's a man. It's not fair, but the man's a man, the man's a man, I give it man's a man. It's not fair, but the man's a man, siamo, it's not fair, but the man's a Your friend Kofi Jima and Kofi Jima and Kwana. no sense. Would you Ankwana maybe me Kwameda? Where ya company Nsem or anybody can hear. I was a trip of a buyer. I was here that's you. A person I said to grow up, or that's silly papa with him. We are saying, Brother Stone, it's not for me, the man, some baby. The man, some it's not for me, the man, some it's not for me, the man, some the man, some it's not for me, the man, some when I'm a can eat him way, the man, some we are Simon, somewhere. Fiji man, Fiji man, no size. Eno down yede aseda kese ma ohene bayike ewo enum hwehwem a waswaye ediama Nhyira FM4 yankwai ye papa bi nani abrepa se o kame ho ewo Spiritus TV na fe o sa hwe Nhyira 104.5 FM o Facebook oko YouTube Nhyira TV na oko hwe ababa wa kama bi ewa ha one ne papa enam na edenti enoma be piem ofia ha na mpanise enhwerema eta anadwom no eta yete ewo niwura ano ne senti ye ne ye papa yi ebetwe komo na ha wode nam no wode abetu wiase mu nsem ene etiefo nyina anim papa ye mo akwa aba ya pacho udin the Isaac Ahemfo Ajazeki odim fiese pacho mo 61 years ne o ho fe pa me hwe nam ka se me type se me chew kakra bi Eja na ofri ba pacho me fi denjira edumem ewo ofri dunkwa okay adie na atoa ode abi toayen ewo Nhyira FM asama to me an se me ba abaywa ya fan Abigail Ahemfo me wo akolai na akodai yade bia anye no eche akodai mi ne ko school odu P4 akodai ko school a na watwi ahwe na obaba na no hu na wawai na yenim se ebia na anisobidie e de sa do na dua na aye no sa e de sa na akodai waje school no ntumi nko okwa na yare na aye no sa e do na dua akure be presa na nanu twehuru sa afi eye kakra na ifi be
afi bɛyɛ baako ɛkɔ mfie mmienu akɔda yi ɛtu da bia na no ho ayɛ denende na ohuhuri wɔnso no mu a na ɔkɔhyɛ nwuram sɛ wɔnso no mu a na ɔyɛ deɛ wɔntumi yɛ nti asɔfofo bebree deɛ wɔn ka kyerɛ me ne sɛ akɔla no ɛyɛ akɔm na ɛyɛ no saa obi a akɔm yɛ no nso edu anadwo a anaasɛ ɔhɔ a na otwa hwe a ne na no so twa awuro mede na anantia sesei baba mi na ebu sesei wokɔ ha obi a deɛ ɔka mokɔ ha ɔde obi aka ɛde saa sesei akɔda nyinaa na ɔyini sesei onye mfi du nsia ɔbɛkɔ no du nson yɛduru yɛwia no akɔ du nson yadeɛ saa nansa na anadwo koraa saa ɛdaa wobɛtea sɛ ɔbɛpere saa na no twe nsuo ɔde saa na adeɛ kye a deɛ wayɛ biara ɔhu na obusabusa kyerɛ sɛ me na maka kyerɛ sɛ sei na woyɛyɛ animka nso adeɛ kye a ɔhɔ na wasɔre baako pɛ ɛno deɛ wɔnso no mu a na ɔkɔ baabi nso wokɔ koso no mu a na wɔfa n'anim a wontumi kyerɛ sɛ wɔfa n'akyi na wabam no ɛno koraa wo ho yɛ deɛ a wɔyɛ bɛma paa na wato watwene ne sɛ otumi tomo twene ɔmaame woso no mu a na wapete no kyerɛ sɛ dɔm bɛhyia hɔ ɛso no mu ansa ne abɛbrɛ no saa sɔfo bi wɔ hɔ yɛ kɔfrɛ no ma ɔbaa na ɔbɔbɔ mpaya ne ne so tie ɔse adne yɛ akɔm oyɛ akɔm mdwene ho amente aseɛ ɛna madamfo bi kyerɛ me sɛ aha ɔde ne nnuan bɛyɛ mmienu aba ha nti ɛnɛ dua yi mfa no mmra na ɔmmɛkyerɛ m ha ne yɛ mmra sɛ yɛ akɔm o sɛ yɛ atwa no a na ɛyɛ saa yɛbɛhu deɛ ɛkɔ ayɛ menkyɛ a yɛde aba no nti yɛbaeɛ a mama nia no sɛ mani abere mabɔka abere nti yankopɔn mmoa me na saa yare baabi afi biara no mehu mama be onya no fa ho die mama nia no o mama yɛ sɛ mama yɛ nu we ka ho nu wɔyɛ ketewa na apani ɔno no di kakyire n'akyi nti me fa sɛ ɔno ɔtɔ so 9 kakyire ndi n'akyi ebra saa ha no fra ase sɛ eba no so no akyɛ kakra na wonya mfie bɛ sɛ vansa sabe na sɛ no wo bɛyɛ du baako mfie du baako ebra usare de na onyale ɛda edi kan a muhu sɛ saa ha no ana saa yare no eba no so no ɛdɛn ɛsɛnkyɛrɛ esi fi anaasɛ ɛwɔ school esi school nti ofi school bae no na ɔbɛbɔ amanneɛ sɛ ɔkɔ school no deɛ ato ne nti n'ani so tee no ɔsan kɔ bio na ayɛ saa afi deɛ na ɛkɔ so na musomu ne to anamɔ na nte saa yɛkɔ a yɛkɔ baabi a ɔmo sɛ yɛtwira ɔmo mma yɛduro ɛsɛ ɛkɔ cycle school na saba ɛde saa ne sɛ deɛ yɛ dedenden asaba ka ho kyɛ saa kan deɛ sɛ bioda otwa hwefɛ mu ana nano no otwa huro sɛ so deɛ sɛ bio sɛ bibi ba ne mu ana wayɛ dendenden a woso mu ɔpetew na ɔpetew na ɔda fam bibia woso mu ana ɔsɛ no so ɔde ne kyerɛ sɛ ɔkɔ ha wonyɛ bɛma na wofa n'anim a wontumi kyesɛ ɔfa n'akyi na no wayɛ dendenden sɛ ɛmma mu saa so deɛ no ho nyɛ den ɛmba mu saa so deɛ din ɔmpɛ kasa ɛno da kyire no nso edu anadwo a sese yɛ anadwo na wobɛte ansɛ na yɛ ɔyɛ hu a ɔbɛpere kɛtɛ no so saa na nano twa huro nti kyɛ sɛ ɔno apere akyɛ
ansa na waye baako na oppress out me ko jira ohwe ne oye mitumi ko jina wohwe ya no hede na opre gidigidi nsana no hu ina opre gidigidi sa opre gidigidi sa maneche no ye sa ansana waye also the next hen adna kwa chireso the next oh eja ekire de emedina chia ma me ntumi mobodin edroso ndodo edronso kese medina kwa antoaso medina ko sofo bi ore yamfanisa de makon bebre yamfanisa and they say a dear parenti ena ubae dia me baya ne se na asofofo no mo ka chem se akom na ye nsa nti obisu edidase se aha obi akom na ye nsa edna ba ha sabi ebehu de etuam se yakomo se yadin o ebehu na wade ebinima ba ma omanya wa ma yaresa eni nti namde no bae obaro penasem pao na mwana wo no ba on penasem dabi me penasem yewo enkwalade bi wo apebia semse bi utim se wakoma no edibia chi pa at times san kwalada bonsam ehede wia wo mu se na be ya wo wadwendwen ebe dos bi se akwala penasem no e basa se nya agro isu aro ya ha ma mu pa se wo ye bibi na ma me po asem a se wure ni pedwem papa enokre na nyankopɔ hu bibia ne ho aso ne da bia metaka se ade bia wa hyase bia e wawie se ade bi frase o baabia e o baabia be kwa akɔwie entumi nka ho ada yesu ba sa so bia wure ni frem kura no osane yare enti me wogidie se se nia etie bia no bibia bekoyi na sabri mame enko jinkrato kakramra na yene yeho fasi metwetwe nkomo na yenhwe ne ha na nkasa na ontoa na no disem so emfa enkyere frize me ankasa me raho entia me raho ne se me wo maiwa a omte sei me wo baba ote sei na yemfa ne se obani yemfa ne se unua bani yemfa ne se wakwala ani na saa hawi atono edie ena obe empire bay ena bebo ena bibia nso duedue mu due bibia ewo nea edeba ana ne farabai sabio omami bi ana opapa bi ana nabusuani bi ena aye mfomso ntia akofa saa hawi dia bana yesu penso omudi kan ebisebisa saa kosan obi koto yarfo bi esuafo no bisa yesu se wei na jabi ne nabi anase eye ne maame bi ebone bi na amayare abo se sede be ne nyankopon anmunyam ebeda dinti be kase nyankopon anmunyam se yare a ehu che yenua bai di kra ye de ba ha ema no ko minim se nyankopon tumi ade nyina enye ahoden enye nyansa ne mum nyankopon na ehira se nhira how bi o de ba ha ne how no enko fise ye wo asofo akakakuo ye wo malamfo ye wo akonfo ye wo adunsifo ye wo nipa bebre mo tadwumadi na ti ondo mo mpaye tachiri timim se bibia ebe ye mitwa me ho na maje aboafo enkrato aba me ba ye de di ho ebebre mu Amen. Prophet Kinsi Jemfi. Every time so the oil on was so be a bedja so power spiritual protection oil.
ɛdi dwuma na adwuma a ɛbɔ no ɛboro adwen so ɛwɔ sɛ ɔba no abɛgye oil bi nanso de kɔbɔ ho ban sɛ ɔwɔ aburokyire wɔ akɔntuo mu Cote d'Ivoire Nigeria South Africa any country awa ohia bambo bia no betan abɛgye oil bi especially obi a no me da so yɛ frage bi te case na ibu he di abusuan so obi won so di wa nipa no so ohia sa de we bi so de bi dware ɛyɛ 14 days we di dware do won so mu dware ɛne nkyene abodi ni bi di dware pɛ yare di kuro nyina ba bi dwane ɛyɛ nneɛma Bible mu nsɛm ɛne nneɛma tumi wo mu ne akenkan egu so ɛne de oil a boban na nyame nam so nam di adanse tumi za for sɛ wo Ghana ha wo aburukyire wo akontuo mu ne ɔmanman so a soma obi na wo mara Nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agawli ho new plan station wo sabeka bi anatechi man Thomas on sabeka bi anakumasi how the frame number they go on me number so go screen as a frame e bi opebia meet me post studio bro or Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame ya me am nkura no do sika no bibia kan e bi yes samuda ebeto challenge Angelique the original we are there ebeto 1 year hey ne ho fe pa me sure nam ka se me type se me che o kakra bi eja he na ofri ba mpa cho me fi denjira edumem ewo ofri dunkwa okay edie na atoa ode abi toayen ewo Nhyira FM asama to me an se meba abayiwa ya fan Abigail ahemfo mewo akolai na akodai yade bia anye no ekire akodai mi ne ko school odu P4 akodai ko school a na watwi ahwe na obaba na no hu na wawai na yenim se ebia na anisobidie edesa do anadwo a na aye no saa edesa na akodai waje school no ntumi nko okwa na yare na aye no saa edu anadwo a akodai be presa na nu twehuru saa afi eye kakra na ifi be afi be ba ko eko mfie menu akodai etuda bia na no ho aye de nindi na ohuhuri wonso no mu a na kwahye nwulem sa wonso no mu a na oye dia wontumi ye enti asofofo bebre dia o muka kire me ne se akola no akom na ye ne sa obi a akom ye no nso edu anadwo a ana se ohwa na otwahwe a ne na no so twa wuro medena nandia sesei babami na ebu sesei ukwa ha obi ade oka mukwa ha odi obi aka edesa sesei akoda yina no yini sesei onye mfi dunsia obekọ no dunson yedibu yewia no akodunson yade sa nansa na nadwokura sa da obetia se obe presa na nanu twensuo odesa na ade achi a dia waye bia ohu no busebusa chese me na maka chense sei na oye en mukan so ade achi a owa no wa solo ba kope eno de wonso no mu a na okọ bi nso okokoso no mu a na ofa nanimu a untumi chese ofa nachi na wabam no eno kura ho ye dia ho ye bema pa na wato watwene mi sei utumi twene o maame osoro mu a na wapete no je se dom be hia ho esoro mu ansa ni abebre no saa sofo bi wo ho ye kofre no ba na obobo mpaya na ni so tie o se adne yakom oyakom mdwenu wa menti ase ena madam fo bi kire me se aha odinu ambaye mienu aba nti enedue mfa na mra na ommachire ma ni ya mra se yakomo se yatwa no na yesa ebi hu de eko aya mencha de a ya de aba no nti ya ba ya
mama nia no say mani abre maboka abre nti yankopon amwa men na sayale ba bi afi bia no mehu mama be onya no fa ho die mama nia no o mama Ewiase mama Ewiase nu we ka hunu we kitu ana pedi ono no dikache nachi nti me van say ono oto so nine kechi ndi nachi ebra sa ha no frase se eba no so no a check kakra na wonya mfie be say van say sabre na say no wo be du bako mfie du bako ebra usare de na onyale eda edikan a muhu se sa ha no ana sa yare no eba no so no eden essentially esifi ana se school nti ofi school baen no bobo amane se okọ school no di atuni nti nanu so tin no osan kobio na ayesa afidie na ekoso na musumu ni to anamo na ntisa yekwa yekwa baby a omse yatwa omayaduro yes ekwa cycle school na saba de sa ni say de ye de din asaba kan chesa kan de sabioda otwa hwefem na no otwa huro se so de sabio se bibi ban mu ana waye den uso mu opete na na de fom bibia uso mu na ose no so ordinary chese okwa ha wonya bemba na wo na nima wuntumi this all fanachi na no why den se emmem sa so dia no honya de emmem sa so dia din ompekasa enu na chire no nso edu anadwo a sese ya anadwo na obeti anse na ye oye a obe prekatero so saa na no twa huro nti che se ono apre a che ansa na waye baako na opresa utimi kojina ohwe ne oye mitumi kojina ohwe ya no hede na opre gidigidi no sana no hu ina opre gidigidi sa opre gidigidi sa mane che no ye sa ansana waye also the nature hen adna kwa kire so the nature eja ekire de emedina chia ma mentumi mobodin edroso ndodo edonso kesi medina kwa antoaso medina ko sofo bi ore yemfanisa de makon bebre yemfanisa and they say a dear parenti ena ubae yame baya ne se na asofofo no mo ka chem se akom na ye nsa nti obi so edidase se aha obi akom na ye nsa edna ba ha sabi ebehu de etuam se yakomo se yadin o ebehu na ode ebinima ba ma omanya wa ma yaresa ni nti na mde na bae obaro penasem pao na mwana wo no ba on penasem dabi me penasem yewo enkwalare bi wo apebia sem sibi utim se wakoma no edibia chi pa at times san kwalana bonsam ehede wia wo mu se na be ya wo wadwendwen ebe dos bi se akwala penasem no e basa se nya agro isu aro ya ha ma mu pa se wo ye bibi na ma me po asem a se wure ni pediem papa eno kre na nyankopɔ hu bibia ne ho aso ne da bia metaka se ade bia wa hyase bia e wawie se ade bi frase o baabia e o baabia be kwa akɔhwie entumi nka hɔ ada
Yesu basa so bi a wuri ni frame kura no osane yare enti me ogidie se nea etie bia no bibia bekoyi na sabri mame enko jinkrato kakramra na yene yeho fasi metwetwe nkomo na yenhwe ne hana nkasa na ontoa na no disem so emfa enkyere frize me ankasa me raho etia me raho no se me o maiwa a o mte sei me o baba o te sei na yemfa ne se obani yemfa ne se unua bani yemfa ne se wakwala ani na saa hawi atono edie ena obe empire bay ena bebo ena bibia nso due mu due bibia ewo nea edeba anan far by sabio o maami bi ana o papa bi ana na busuani bi ena aye mfomso ntia akofa saa hawi dia ba na Yesu penso omudi kan ebisebisa saa ko san obi koto yarfo bi esuafo no bisa Yesu se wei na jabi ne nabi anase eye ne maami bi ebone bi na amayare abo se sede be ne nyankopon anmunyam ebeda dinti bi kase nyankopon anmunyam se yare a ehu che yenua bai di kra ye de ba ha emanko minim se nyankopon tumi ade nyina enyi ahoden enyi nyansa ne mum nyankopon na ehira se nhira how bi o de ba ha ne how no enko fi se ye wo asofo akakakuo ye wo Kofi Jima Nkuana wo de Ankuana me de me kuameda Sir, what the Anquana media Mequamida, Mamuina Quabai Ecogenkrato, Senior Penita Carano and Chia and then Tafri, and how many pants some enfu. We are Neja, Yajina Baba, Baka Kras, and Yabuano, the Bietian Kanyaka, now Openia Cosichum, Emma Ibinia, He Butum, Memeko Banga, Medica, Kame, 5 cities, no Portosa, a Merom's question who, let us say, Ode Yahisem, Udi Yakuntangu Manosa, Wahankachi Fuzana, their toe bottle to Ocean time. Na abo ma bibia konka etiefo yenua ba na sem no ye de bebrem na ansa na no ye kwa kodi nkomo dawa bi ediaba ewiase wo se ni pesua de radio for ye kire nkrofo ade sara na omo mutwa sini omo so nam sidi twa so e kire nkrofo ade na wo hwe sini ni bia etufo ebi ma brabo ekoyie na sabre ya to yansa fa yenua no bi fi se dwumadie bi beba so ewo eye efiada ene memeda ewo yankasa ye mo ye city mo kumase ye fra baby watch and dine cinema eho ena dwumadie baso na ni nyina ne se sini bi abedwaso what to the ghetto hero sabe obi a oye hero de ka minim se ghetto ye hero wo ho na obi akoye hero ghetto den okoye hero ghetto na ghetto no kra den a hero no so den a yenua ba abna kunama ewa hasana prophet Benjamin sapon ono so ewufia ha yenua behema adwenkese ono so ewa ha ai sinama no babie wu amazero se agigi adamu no enya sa ketu akra double ewufia ha empenfo bebre ha obeti wo monka na ansa na no mamemfa baton no ema prophet na onikai enkyerekere dwumadi a baso ya baji sika hi na nipa benya tekiti ebrebe ene be hyase ye beyi ne empressai na ansa be meka sa mekohwe bi oba bi mekọ na omapon mitinye na omapon na se be ebre no ebetumi akono wano na bibia akonkai ebre no so a mebie tetefo natum na so wo kasa ho bi wo sembisa bi wo adwenkyire bi a na odiaba prof meni adidika yehu antene ne munkyerɛw ami wakasa ma na tomakoma so em se bible say momfa kaza de makaza enokwa mo na fidie mo de na adidika asedan koma de obi afidie me na yenye opportunity abetena so nyame nhyira ne pa afidie to so nkoma mo amoma ayekwan adwuma yefo bi go bibie na obi amakwan a obi nso ntimi nko ye da ase bebre se mo agye yefew so na mo boa se Ghanaian industry ebe ba begina ne na so sa yeah
na ubusa about ghetto hero. Because a ghetto hero a vision be a nyankopon de ma made for Prophet Benjamin Sapon. Okay. You started a phenomenon 40 days fasting. Tulu ya no yes, tulu ya no. Utimi oh. E konente describe patrol fasting no. 12 o'clock no pe 6 to 6. No food, no water. Ready, bitimi bi akamafu atwe. Odi for to aso. And through eno na nyame ma me vision say obegina new production or dey ye dey be ba no so e dey raise industry in the back. Okay. And what happened was me be sure get to hero by rejected stone. Eboa densifo ato atwene. Yeah. Eya na ebi ko street life wa. Yeah. Ye mpese be hu omu biem. Ebi ko street life wa ye pu omu ofie. Ba ya na enim sese ne no pese e chen so kase bi beto. Betimi ato. Ama nyame betimi atene ne nsa. Ama niema asesa. So everybody buo madwuma mu says from now to 2020 we be free street boys and girls. Amoma be na dwuma. Ti say no hu sese bi obi hye ntampe, obi bokro no, obi wo street life, obi bo ahyawo. Wo se won fa ahyawo ni adamfo na ho na nsakra no. Wo se obi onum wi ntum pena 70. Ho na mfa na mra nyame fi. Yo onum tramo onum ne ade. Nti nyame fa so ma no tro sa particular film we a. Ye sha sese be movie no so na nipo be play lead role. A wo ye push ama no ton ganja. E wo get to no na yinim nipa ye de sa wo ne be ma no. Tina fi ayedin. Timpabo na rade ka chem se o. Wasiesie ne baby o multi talented. To be ma me vision na ma hu country man songo. Because Ajimai. Patrick Ajimai. Yes, on the bold lead role of this particular movie as a ghetto hero. I respect. Ghetto hero no. Ni pass ni jana so pa fireman. Uyoja. Hey. And as a sports presenter, near the lead role of a movie, I'm a script. Now you follow scene by scene. Artists now can know say no. Nipani vision ne kura ne so, so they should support. To Gallywood and Kumawood, we came together to build a production, and now we are coming out with our colors. Your premier movie we were class. Me pictures and videos chilewa was marvelous. Yeah, 4 shows and soon so toy. On my awards program, but yeah, 4 shows is almost better 3,000 to 4,000 people was on screen. Okay. Why are you? That's a pa. Roy pa. Would you make a dream so good? Then, yana directors and what you be a name, a man who read Fatano. I say, and from my fans will be a name free back. Na Yame Ebeya Debia or the Honia Menina to Ocasi was one friend free from our Oboa to me. Tinyamin or the story in a buy and on watch Artisia, you use for the movie. Normally, no yani a true movie, ye perso mum you movie in Kuana, your point to Muso when your character is wrong. Met much movie be a story and a service of you, a you tune for any play rule noir. I moving the message I have to look for a tune for talk to him for him to understand my story, the vision I have, what I carry, and send him the story number. And not say man yanwa. Now the ordinary person be a koya. I'm a same movie, no. No great. Prof, yeah, that's a pa. What this would do no eso. Na minim say a ghetto hero e befa yi nyina ye ho. Yeah. O kanu makai maro ho sem bia. Ebesim trimu a na emiya me amikro me ko sem kope ba oba de ma me ka chem so mpe ohiantumo so onmo ohiantumo so David chi kasa pa ohiantumo so te se ada etumo so enam so ko ne asiesie enam se ya utumienu utuba ko ka ba ko watu aboso na te se kosonyafo anye ntumo so kosono anyafo no nye ntumo so mienu no hian tumo so we hian mama hian papa na usa ko wale hian ni ba ele wata wale o hian tumo so no and your friend say udwale amonchim ai na o bobre my pada hwe udwala amonchim na ko bobre my pada ene wuni se bi ko jira mi kuro mu fifinam kasa me pe ba wa hwe ma ni nyina beba wow e so bebi atwam no obi so mpe o hian tumo so wow nyankopon e peje obi free baby na eti message na touch me papa enya za ngeto e ya de abawom a ehia se obi ahwe bi no hwe nia eko ene ne ekosi baby aye fear nyankopon pija ye e na wo da kwasi twuma asem se kam ko ba de me ma touch he manum na me twa kofi azu twa ne nhia ya atenu mu entene so betri mu age se ne asora ko boduam na do ko reverse ma sa ba front na wutwa na sinin
Countryman Sonko no abonde himfo and na omuso mu a yenhwe bia dim kwa. Normally no yeah cast no it take you almost 2 months. Oi, because when your countryman when bit my countryman papa or she ganja wo ho a Christian house ye num wi wo ono so ho no chekere no bobo ye bibia no atwe wo ho me wusi afefio na se hwema industry ni Kofia Jololo betimi aye countryman papa and we use Kofia Jololo as countryman papa omonum grass ye wie no afa get to ho no champions be na betimi nya question say o si nya ageta nan John Domelo what they say Lewin Calibos omina Bernard Nyako omina ye ghetto fo a omina ye ghetto champion so a ono ni free Christian house no visa de o person ono no ne papa mo plan no o so ko ghetto no ko settle ho to ono ko nwuram ko dua ganja na no hata no abuburu nyina no de abageto wa be distribute to ono de no ye pushama na on de distribute ganja na de so mo so apasere yes nti ageta na so we for more times is no bia I'm telling you sure ya be hona be ya bra mkumo hande o times pe kuta mu kwa ma and what's a particular ka mama kai akwa bi na otifi na o de bi onu wi de bia na deko ejato nu mo hye na no tene papa so ti eduan so je mframa papa miss you mama miss you papa so akwasi u de ko so na hye se de bia wo se o de mo de hye se ja na to mu no wo se o de mo unim sadom bacho minimum sanum me num bi dia bai ize bia me ni bile bi ne bia me nye continue bacho minimum yo onum siga kakra bacho da bi na ye na ra asasini oui oui bacho minimum na minimum but so ne to minimum jai so atwibida bacho na twibida we ne hemfa pa na ede we no bacho kaloro ne dia he o twena ka pisi no bacho sa na wi na onum ye no ye wi mu asoto dia he na anim ni de minimum bia ka de no kwa de minimum de ne buka na dia ne sasa ya sa o swallow ye friend swallow ho eno bot se cabbage no bot se nchiri ketenkete no agrofori bi bossa chiwia no say suwaro no bossa chiwia ketenkete no eminia eda ene bridge medi ebeba so nyame adoma Friday na premier ne koso watch and dine cinema 7 p.m. 6 o'clock a red carpet Nana Mama Brown mu nyina eba so ye be photo shoot no red carpet ye we are 7 first show near we 9 near start second show 9 near we 11 then after be to aso anet go akra ye 4 shows upon 1 o'clock and I know say hana ye miami fie miami krom ne de because me fra santamampon enti ekwan bi as me say me krom for they are going to support me more be support me mampon de say kura kwase amfiri mu mampon masa yankona papa nso Robert pray on say get to be an your uncle soma wo mu soma for your mobile phone so near de o me 4G for omonum ye omo de say o pese de ni pan no don little Joshua Tingo ya double na company omo 4 way omo na o get to ho a ageta nanom so omo ko wia enkofo phone so kromie den eba to mo ba no mo so share kakri omo ne da den ye de mo nti ya double ha de obi ka say we wia de ampa obi nsetru mato ya na pom ye de tata boko so asamna ne kara last day ba he o ni bi ko o ya for asase de ya ba no ho he no baba o ni pa nyo mobo opem so ajan yawo yes we gato smafo messenger utimi ko krum ko wiwia ne ma nyina o sini num se de tenese movie ni intimi chirem beble en cardio because movie ne stars and a movie no medical ka say family movie a movie a sex ni obi fifi obi ano no bi aka say ontimi ne ma ema movie a oba family movie na advantage e won say went me ama kumase mode na adechia because bo okwa aduma Friday na ebi ondru fi kra na tamede eko
so went me on my weekends no Saturday ye working US ubet me aba e won school for no kwan eba amount for free so ye de eba ana rate ni 40 Ghana nipa ba ko bia ana KUSD and so nipa ba ko bia 30 Ghana mo ya double 50 enti emunu de ba boa bia no ubetimi aba ni next week nso yekosunyane akọ premier 26 enti baby feel say we okay bia be share and sometimes in yeko premier obo oba onya akwanya no eni ntwa pictures eno na blantem cheza wa mantama atisi ni bebantem tuba na ni ntwa picture ko boa yenyine movie ni enhwe enti se yenyine kwa akohwe bi no afi no be ya afi no ma bi ntwa picture e ba sa be ka se nipa na kire no enti uba ntama ana to tikiti ntem utimi ko show fair show second show never kosono now we take pictures because stars and those what did wash but how say obo krochia kra na ope ba ebeden wa ben yinhia okumase mo otako but this time no plan special nyina yinhia that's a papa new fee ya goda ya ma yenu aba krama so enka kakra na no si ya na o France fa tete for no now so ya crowd so be free 0322083581 0322083582 now so do adwen chiraba ma me krama ya na em wanwa oba kokko se na owa fa santidi mienu se ke ehun ka de peresho anasa vivirize and some names why krama na unim say edino Perez rana okano a precious gifty for dino no wow but me asantiniwa yeah tina was it coffee for dino why are they abra ai ti na sabna krama no eno no kakra be na be fo aso na fe ye ma frɛ for mrem okay Ghana ha ye ka say eye movie industry agu actually say yentimi ntwa sinibia biem but famous multimedia ye ni so ade hunu ni say ye be ma Ghana adia to mu say sini ye nya ni tra you have to invest na wanya no big eti prophet enya ni so ade hunu we no o ma management na so te ehu eniema wo pese industry no Ghana ye ti ase say enwuye because unhu say John Dumelo any double ebe film intense but sini we buy ya countryman zonko eg2 mu say obeye no believe you me say stars na dramrika na won frame na wonye say famous multimedia ye say ye tsena se ama Ghana industry movie industry no asa ejina na so say Nigerian movies no bia so wo kwakoshe because Ghana de egu but yes sem ehunu niema ewomu enti movie say de wo kan o see you attached a raw pa when we say ensem a ewom eni swade hunu a onyaye ene aba ewomu ebeboa esiesie say obi wo honom a eba aye de obi ase ye de achia ne muye emuye eni da so yeah obi won man ne ba atonsanu mu watone ema bi mu ohunu say oh de aye de onkame ma ho but ye wo mre na hwe movie we ya say de double kan ye no eye family wo ba woni wabusuafo nyina na ye eba because ebi ana wo sa ha oni bi ye de e wo fie eti wo be hunu kwan a wo be fa so a wo betete obana na se obeje obana kwa aba ede na befie ama bibibia etimi aye na me ka se wo bana be hwe movie na wa obehu say yes adepa na ye de aye dey abefie because ajeta na pusha brofo no oka John Dumelo brofo no oka enkrofo bi wo mu ache so mo de o ma ye o mo brofo de enko a enso wei no na we se me marketing ka no mo te kodo so na ebi su e wo so ache se e fe krakwa Ninya say obi abeba watch and dine and afi CCB auditorium na Jumedi yet media koso kama okay ya da mo say empanisi akwati ahia ni front mapofa o ka o kakra ya besumi ye kwa o maso obeka sakakra sini no adwuma no ho enwi na niema bi na medem susu sa bi tie kakra zen kan no ne de go CD se the star machine de bo CD describe we bini ho eto bi to sini na okohwe ne Nsem pi e wo se ye ko enum kakra na na mintwa sini da nam nim se sini twa den sa obano de kabi uncle I'm very disappointed in you
For fact that we are there like this, and they didn't see my face, or you didn't call me say, please, you will talk or not. I'm just sitting down just like that. You didn't try at all. Okay, I thought from Nigeria to Ghana. No easy. So you cannot see my face and tell me say, oh, this man. Okay, this man. And then you are talking to my sister and my director just like that. It's not good. Kafra, why? What is kafra? Sorry. That is it. That is a good answer. But see, man, I tell you. If you don't ask me, I will say it. Okay. This na ghetto hero. We shoot it. I think for Nigeria, where this director call me for WhatsApp, he say, I'm come to shoot some movie. Please, I want to give you some part inside. You will to come or you won't come. I said, what the type of the movie you are come to shoot? He said, na ghetto hero. I say, ghetto hero. How come somebody na ghetto and there you will turn a hero? He said, don't worry, come. After I see cast, and everybody there inside now. I said, nah, John Dumelo. Nah, everybody. Nah, Shakara people. Everybody there. I said, this movie I will shoot. I will go back to Nigeria. I will stay here and shoot the movie finish. So after you call me, I come. Olibo, all yana my gods, and krebu. Everything are too much. This movie. Come, don't sit down when somebody tell you say, what do we do for Namo? Come and sit down for your eyes, oh. Or bad nanga, bite mother buying picking. You go see na wonders. Arrest my case. Bam. Wonderful. And you kakasa we e wo movie ni mu a wa wote ho no mu e be yo den. Onye Nigeria ni. No sade ne kasa yi. Sa ne namu. Dekeke. Adia efeni. For esremo se obi di dwuma na odisini ba bontra. Momia mu awate. Na ma nkosi ni twa kan mi se once ye de da krucha once. Edin papa. No ye twi. English. Bet me twa half seen. Ewurade nyame half. Seen half. Ni akoda. Asaba ye the weather e na ye adwuma. Ahoma no eso aben dada enti ye frɛ wo de me so ba enya income ya assembly man ene ho asem bia na eka assembly dia tu dwareka wan kan me yiwa firi so. Hello, good evening. Ya eja odini ba bia kasa free. Pastor Idris papa pastor Idris Barbara Benson Idris. Yo Idris yetio. Aba go fi e ko ta ko ta juma pa ko he. Na member yo kan man tamba ko that ya best trauma da was ade. Mummo ma dia na ka mu ke percent ka yin ho mai kaka. Trauma. If I was in region. Wasn't no. Ya baba ho. Baba, afogodi. Ebiani ene ya baba why Idrisu uda muso hello sir udini baby akasa free ofangoje kuguzo sisi kusukweria eti o minia afọ da ma si ni ma pa mo ya mai abiri na ya etie mo pa no ma yesu no ma di efi baby ya da mo asi na ofa yey Dojo mgeze yo mbisa moje yo mo hati muzinze se ebia we ni so bi wo se fese ni tu mu a amutu ni bua wo se na bra metu ni wa ye admasa asa se uwadi so ade hunu e wo nyonto mu a wonu obusu afo mo mfa nchese mo re why mboje yo ma tofa muni mo bia de ma simple hello Ofi brata adu medu so aba do na front afo nyina bra eno ajo yo enti o brata I'm sure my papa condemn, baby, will be an me blood sugar. Now, Odabo. Dabi emfa o nika o de double. Ya double. Empacho wa ha. Mo me tenenka mama ifi program no so na manage me dimidi se ofakofi no anu waka no. E braso se yenu anu yi. Duma o mu tie no. Ye na yehu se yenso ede how ene yakoma mu ye die bi tutu free yakoma mu isan se ofa ofedu ba bi ohun sinini bi wo wa sha wo be twere saa na wa dwentwa ye bepli one we have clad na uko fire die bi e de ato ho so etimo no a omo daniel ma bibi ase e di akire ye no e ma yenso edu ba bi asedie any Nsem na yitie no e ma ye yi adwendwen bebre free ye so hu ye besre
a group la Ghana for so in try any measure ya bimu. Maybe as they say, we are for to draw a little be used to pen drive when you are there. A big pusa or mojumano. The best say, can penify it a crown comuso. Naka yentra nyeshe ya mu abra bomusem ofinya misrao tata yeda se empanisi koko pensuru do so eduan po ne yenye aha na brebe makwai ama yedi dwumade na sie na amanfo ahwemo ewo Facebook pa enya sanketwa omunya do mo comment enyina aba ye bewe bia na obi pese obisa ensemfo bi ana oka bibia o number a odi tudwa ma ye ne akọ me so number no de di ka de me ka senya misra mo pa modern edi na nyame so mo na afida se na yemie afidie ba ko nsanka ho ami commission de me kan se obi amre cinema ho number o petekitia obe frey so 0244 68 1044 okay 0244 68 1044 obi pe bi ato ahefa no be friend number na e ba be deliver na ticket na ma no ko mo ho so obenya bi okay mo ho kwa mo ho obenya bi okay ya da mo asipi se mobile binim se next time dem be bantem na yenya brebebre e dia kasa minu adabo nyame nhyira wate o kasa na ba bia wo ye kai menye wo sabe ye twa ho abana afie de aka ato am so ye nua ba no eda so e ofia ha sikasam ho ayedin ye pa skakran so obenya do kwa Amen. Prophet Kinsi Jenfi. Everybody na me so the oil on was so be a bedja so a power spiritual protection oil. It did to manage my bono. A bragin so. Also banabeji oil be now so the cobo home by so our bridge wa control Mukodu Nigeria, South Africa, any country. Wa uhia bambo bia no betan beji oil be especially will be a no me down so a Friday bit a case. Na ibu he di abusuan so obi won so di wa unipa no so ohia sade we bi so di bidware 14 days we di dware no won so mu dware ene nkyene abodi ni bi di dware pe yare di kro di na ba bidwane niam bible mu nsem ene niam tumi wo mu nya kenkan egu so ene dey oil a boban na nyame na maso na mdi adanse tumi za for say wo Ghana ha wo aburuchire wo control mu ne o mamman so a soma obi na wo mara Nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agawuli ho nuclear station won sabeka bi anatechi mai Thomas on sabeka bi anakumasi how the frame number dey go on me number so go screen as a frame e bi opi bi meet me post to dia bro or Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame ya me am nkura no do sika no bibia kan e bit me ko post ani ma ne mu dia opi bia e bit me ko post bro me wasamene wa ha bit me ko post to dia bro na me wo cream no so wa and also probably bit my post to the umbrella also spiritual criminality in it ni nyina wo pe bia won sabit makabi na everade na so power je ne fa ho die me da wase everade nka ho so wo team na baba obe pe bia kobo ho ban na wo yin shira entra ma wo bonsam fa wo nya hana manis ene bia se yi ho wonam fo no manuanom mu abusuan mu unim ne yekoso uhia bambo yente bia na betimi so fo na kosia enti uhia attempts ni bia so betimi wisu na abo ho ban wo yin shira so ne me shira everade nka ho. Bye bye. Eso ko ba go ko iskana aha mi ko tu mile domo ye kasa monga o si ye mwe o ko sikani mako ni ko mama yiri we iska aha o de ni me be fie wa bonia me na mi nye biem onya mi asemunti ana biem asachiro yesu benti mo ma yasachiro bonia me na mi nye biem ye mo da bo
biem onyame asemunti ene de masachira mama me saso ina ni yedie masachira Yesu batimi de masachira Sakrao, Ewiase kwa wie yo. Fa homa urade na urade mfa onye bibi wate. Bonnie, asempa kan fo bon hu de ro. Kon konsen, asofo so kan hu asem de pia. Yesu ba. Mama ya sacho. Bonnie, na mi na bie. Years. Hey, no home for pa. Me sure nam ka se me type se me che o kakra bi. Eja hin na ofri ba. Mpacho me fi denjira edmem. Ewo ofri dunkwa okay. Edia e na ato a ode abi toayen ewo Nhyira FM. Asama to me an se meba abayiwa ya fen Abigail ahemfo mewo akolai na akodai yade bia anye no eche akodai mi ne ko school odu P4 akodai ko school a na watwi ahwe na obaba na no na wawai na yenim se ebia na anisobidie e de sa do na dwa na aye no sa edesa na akodai waje school no ntumi nko okwa na yare na aye no sa edwa na dwa akodai be presa na nu twehuru sa afi eye kakra na ifi be afi be ba ko eko mfie menu akodai atuda bia na no ho aye de ndi na ohuhuri wonso no mu a na ko hye nwulem sa wonso no mu a na oye dia wontumi ye enti asofofo bebre dia o muka chia me ne se akola no akom na ye ne sa obi a akom ye no nso edu anadwo a ana se ohwa na otwahwe a ne na nso twa wuro medena nandia sesei babami na ebu sesei ukwa ha obi ade oka mukwa ha odi obi aka edesa sesei akoda yina no yini sesei onye mfi dunsia obekọ no dunson yediru yewia no akodo dunson kwa baha ayo number 1 account radio station Nhyira wo ha ene next pon makasa fide na ote yenua ba no enam se onya mfirihia mrudu 20 yebekata nanim kakra yebekata nanim na yene no ahwetwe ngomo medofo mbacho bro nim kakra wai udin de say acha ya from abiga him for medin fear 17 years so I know free buy acha me free denchra adwumem chichero and everybody Pacha. Abi, dear, how? Pacha, me call school. That could be me call school. Me was school. How much me say me classmate for the mabefie. Omo the mabefie. And I me mame. Edu be ya se bosomem na me hu say start na ye me was school na ti kola mame ka me ka se ma na say de me nyale bio. And omo sa de me ja say school na me kola me nya sa ya le. Edemi ko school fufulum me de yademi ko school fufulum aka na watwe ama ye be exams ana yale na saba serious ana me de be fie no no me brothers for ne papa mu nyina mama nko school ni bi afi de me wo fia me won se me ni su chi mi ma me ko efum kra me ntumi ni omo nko
Many suture me, na me wawa ya down a jale hon not here, na Mary. Yale hon not here, na Mary. Yale hon not here, little na me wawa be na Mary. My wife behind me as I done mean to maintenance. Emma me who's Papa, I was some papa or flare from Baba, na me the second hour why dine home. Oh. Oh, yeah, me. Pacha, the young say a grand of Pamajim cook I am BB. Na mammy muka for a money one. Na me at 30 tom, no my wife be in my way. Me who's a mammy, some me or some mammy. No, my Mary. Tea me, I'm a shah. Me shall be a madam for phony beef remis. Abigail Blah. Na me call more. And one me family review copy mammy body I mean some mammy betch me. Our mammy at the abash me and I say what did my tempting. Or my body or money me will fear the army. Abi usu I rebel how. Me call school first, now me call school and you must say Madame Fubi, as me my dear chain was school. What the trial out to me Susana, Mama. Yeah, your call so be all kind. And Mampacho, unim se ucha. Me pacho, a bass I mean, Chamati many no, I don't know why. What you do to boho? Me tether man, I'm reading in a you're in a bar. Now you're catching and one. Let's many none in a clue. Sir, you're in a manner to any so I drink Benny and a tablet. I didn't be bad. Now, me too, I say, into daddy, I were hunting one, and I'm mammy, I must into wood into well. Nam papa must into what to our yard into well. I am a two, and I must say, no, me who say, at the anomadation, me say, I am me. As soon as I knew me, no, too. Me who near me. Pacho, a true baby, I na almost has a baby in Namoyem. Mpacho I know the waka pa me da se if you say me sorry na pa say me twitwi me sin yam bi awie me ti ho me didi o me nyan didi kra na me yam bokuru me aduane to me yam e be bom be as severance and ejari kakram asemu baba zo do akiri pa Pacho I chini pa de me amhwe amachiri to de bi kra papa on fam ko me ma na de me ko na ma me ma ko ja me asi asori fie bi me nko amete wo na me blessed me ti asori fie ho na me blessed ebra ko school na oni so de hunu ne se Pacho na me ni ma de pa ya ka de sua pa de a untumi de sua pa de na me ni ma de pa madam for ne church for ne pema semba intimidi jai school ma adwene na baby achi ma koda me kasa me kan reading live akukura me ntumi kan bio uja school is amu adwene no me hu baby am adwene na koda me kasa me kan live akuse ya me ntumi kan kosi na TV ba hu ofe pa o pacha o mbra pacha dabi Nhyira Unyabi o. Na nyabi abe. Acho da madam fufu no bebre anyanyam na me family planning ni de me sulo ene eya anyinse na me se me de me pese yankopo bo me meti ho na me de me kunu aba na me de manya kuru papa na me de abo me blasa na me adwene nyina ya me ebebe mo ate. Acho yo. Usware na adwuma be pa na kaso wi school abe. Pacha mi sani pa de na me se mi nyina nka me ko soja. Mi nyini pa na me de ham papa obi aka sister ya me kasi ya ni mitintin me yitie di. Soja be fata me pa. Ujina so. Enti sisi ya me yali ya me je school se mi tifie ma me ko afu me ntumi nko be wa na me hunnam nyina ira me. Enti mi ntumi nko bi na me tifie ma ya me classmate fu ko school kura na school no adwa me kon se me ko bi su na me ntumi nko na me tifie na me su me ntumi nko school ni ya sebu e je se ahunto wa be ko school pacha
Sabrenka ujina say. Pacho nka afiwe na nka mawie. My classmate phone na wie afiwe. SS and GHS. JHS. Afi na ko wi. Ka beto aso. Udru say Nigeria. Pacho me do be class 5 no. And I already starting no mo de mi ko tu fie no. Nti edu bosomi mienu oseba ko no. And I already jai na papa mo sa de mi ko school foforo baby foforo. Your friend Nhyira Kropon, and I'm call school or Methodist school. Me call school or home, so me do form 1 year by exams. Now can I watch about my exams? Now I learn me the day in the me team many nam the made the fear. Now I'm on your exams in the Oh, GD said, won't be to me at all. Actually, what GD Pam say, we are me dear bad, I am a last. Uncle Papa boy me if he say me nya bonny be a chance so obi crowd yes so chair me die why a bonny chair me die as uncle Pam boy no me am wo gidie say nyame be ya bibia be you what mare what pacho yo na me tiase pacho otimi ade nyina yo pacho yo enya sa na nya me bowo enye sa nenya me bowu bebrebe efrihin nyami agaso madinina nyedin nse ja me beka sawati we abarwa fefe usoja kro ni kunpa na ope no nyankopon edebema wo etiefo mewura ho yi papa efze mi ankasa me manyina ye maiwa ya semwa sabio se o maiwa na no mutifia se ne omo ho esitie ne se omo ho anika esitie ha dwene obanam ne memai omo enemy di agro na de wa na mewra chichire keke sabi we papa yi da bia osu ene amane hu ene abenedie enso medical kase bibia wa hyase bia no ewewie nyankopon ne nim kwan ofasoma wonum nyina ba wayesa de hye ne ho munyam Prophet Joshua efia ha ya to ensafre no so mra mehwehwe ne ntia wonum nyina ekoso efrihen day ena wonum nyina abasa Chale Ginger Leke, Chale, and no one near him. Yes, some would die. Beto. Chale Ginger Leke. Ojani bi from edge me so piao we yan kwala we Manchester na ni age ene ye kwa ebe no emu anko mo e krado pano sase ni enko ya wo abo koku no wadi nyamra sem na wo yan do achinko pen ne de gubra kwa de atopa na de ko atopa so na me be kwa ampa o ma me to wa otu asum se wo abo koku sechi usi bia so nu ahuna botie eso so motor wani ase eso uhunu no kure o so busema semo ade na otru hu na apa ade na mitri hu apa ya twa che o se ebisa o ade enti na otru hu apa me brothers for me papa mu nyina mama uncle school ni bi afi de mi wo fia me wan se mani su chi mi ma me ko efom kra mi ntumi ni omo nko mani su chiri mi na me wa ya da ho ejale ho notie na me we yale ho notie na me we yale ho notie me twa na me wa bi na me we ma wa bi anwi asada mi ntumi ntana se e ma me hu sim hu nti mpapa busa mpapa mpohwe o flefo mba beba na me de sika wa dan no ma we are me pacha de hian say edura no pamajuju mi kuko wi aya mi bibie na ma me mu kwafo mu ni ho no
na me tete omo no ma wai bi no ma we me hu se ma me se me o se ma me na ma me ti me a me hwa na e bia madam fufuo ni bi frɛ me se Abigail bla na me call mo ho eno anu no me fa me bibie kopɛ ma me mba dia me se ma me bɛkye me ama me adi aba ahwe me anase wadidi matemti omo ba dia omo ni mi wo fie dia me Abi ususu se yare be ne ha o me call school first na me call school ndi omo say madam fu bi esi mi ni made chain wo school nti no wodi twayale ato me so sana na eya ye call sofo bi ho kan ena Mampacho unim se utwa me pacho e ba sa me ntwa meti meni na ono nyina wa utimi de utri boho me tetera manyina ma ri ni nyina ma yiku yare ne ba na o yo ketrema ene wanu meti meni na ni nyina yekulo se yare ne ba na tu ani so adwen be ne yare ta ba etrim adwene bi ba na meto am se nti daddy aye wa hanti wa na ye na mama ya maso nti wo ye nti wa na papa maso nti wa wote wo ya ade nti wa aya na meto na maso enu me ho se ade no mo de hye me se ya me ya aso na manu me ho na meto me hu ne menye bacho edru ba bi a ya na ohun se ase bibi ne nam oyem mpacha no de waka pa me dase evi se me sori no pasei me twitwi me sin yem bibia wie meti ho me didio me nyandidi kra na me yemu bokuru me aduane to me yem ebe bomba ya 7 ansa na ejai kakram asemu baba so do achiri pa Acha chini pa dia me amhwa me chini to the big gram papa on fam ko me ma me na de me ko na ma me ma ko ja me asi asori fie bi me nko amete wo na me blessed me ti asori fie ho na me blessed ebra ko school na oni so de hunu ni say acha na me ni ma dia pa ya ka di sua pa dia untumi di sua pa dia na me ni ma dia pa madam for ne Jesus for ne pema semba nti me di jai school ma adwene nyina baby achi ma koda me kasa me kan reading live akukura me ntumi kan bio u jai school is amu adwene no me hu baby ma adwene na koda me kasa me kan live akuse ya me ntumi kan kosi na TV ba hu ofe pa o acha o mbra acha dabi minyabi unyabi o na nyabi abe acha dabi madam fufuo no beble anyanyam na me family planning ne de me sulo ene eya anyinse na me se me de me pese yankopo bo me meti ho na me de me kunu aba na me de manya kuru papa na me de abo me blasa na me adwene nyina ya me ebebe mwati acha yo uswar na adwuma be pa na kaso wie school abe pacha mi sani pa dia na me se mi nyina nka me ko soja mi nyini pa na me de hampa ba obi aka sister ya me kasi ya ni mitintin me yitie di soja be fata me pa ugina so enti sisi ya me yale ya me je school se mi tifie ma me ko afu ma mi ntumi nko be wa na me hunnam nyina ira me enti mi ntumi nko bi na mitifie ma ya me classmate fo ko school kura na school no adwa me konse me ko bi su na mi ntumi nko na mitifie na mi su mi ntumi nko school ni sebu ejisi ahunto wa be ko school pacha sabrenka ujina se pacha nka afiwe na nka mawie me classmate fo nyina wie afiwe SS ana GHS afi na ko wi ka beto aso udru se na ejaye pacha midu be ya class 5 no na ya le ne starting no mo de mi ko tu fie no enti edu bosomi mienu ose ba ko no na ya le ne jaye na papa musa de mi ko school foforo baby foforo your friend Nhyira Kropon and I'm call school or Methodist school.
because school or so me do form 1 year by exams na ka na watch ba kwa ma ya exams na ya le na miem de de me ti mani na me da fie na omo nyina ya exams na ja o gidie se o betimi ato acho me wo gidie pa me se we ya me dia ba dia ya me last ankopo ba bo me efise me nya bone bi a chance so obi kura dia so chen me die wa ya bone chen me die esu nyankopo abo ano me ya me wo gidie se nya me be ya bibia Ilyanko Pontias amanachi ase akwaya sene wafuru dua ewo nsuo emfimfi na oto nene jata efiri soro eba o sene asia denchemo badanum ena onfa dia di chemni akọ Dr. Mensa so na yakọ akọji apodi ho ensem kakra na ansa na no Dr. Mensa sen ban omo wa ha ombedi enimu kakra na afei omo abehunyum na efa Dr. Mensa ene adwumade ne adwumapa oye ho na omo wia na yasan atwaso ede amamo yenua Shadrack Jacofi she na road Shadrack be rent me through yenua bema Shadrack ewa ha ono na one ne nyomtofo Shadrack nyomtofo omo eso anwom ediama Dr. Mensa Jacofi wunim minimum de tie ne se ensenkyereni bi koso okubi okay na Shadrack ya wote Mensa benkum so hei no ya me se nyankopon pedwom pa sa nyankopon pedwom pa na eba se ye ntonwom ntontum nyankopon na ye nyina ya papa wote ase ma mi nso wote ase pa me target video super nyasam ketu akra eduma me boni chidom wa hanu mu sei shadi woni minnim nwomo a wode ba na hwan na se aseda nyankopon nko ano saa nyomo no sede atie bia ya ama ne mfrom nemo me ma musima kakra bi bisanze binum nso odi adwa okay la twedi amponse yada Dr. Mensa Herbal Clinic so ase yada Jacofi ankwana na bedwa fo so ase all right yedi kan de aba no se Ghana ya hwere ya ni munyam enti yehwe yie ya to ne mapapa ni nyina to agu ana yadi etiri pempem se wo wonso yeni baabi a yakro Nhyira Ewiase
twede wa asase so ye de tie pem sasunsun na so ye ni me aye kro eja kofi na se odo mankuma chedia edia eni ende bewo ye mu konkonko echi ye na na no di body tie ni twitwi wonse ye family no de akamu ye mu so nko asawan ye de Nede ya kosi safro right ye broni ayana ya se ko ye mpe ye odo mankuma chedi ya kofa woni padiyo eni ye no me ye ni monyam kana shiri ni monyam anu na Dr. Benson sidabi odi edi to sabagana hallelujah sanko fadi enjiro akwase ya penya wansi sana bini ni odo mankuma nyankopo de maya boye maya pomudi we peno Dr. Benson sa kofa pati wo my Ghana ya come for Dr. Benson mamu yamera na we gonna chira pena baboye back to edi ya sa de ni monyamu no me shiri ni monyamu kana shiri ni monyamu nanaba shiri ni monyamu ya tipudi to so bubro yansa seni jatabru abadi odi desumi na so seni asem no no ye no maima shiri ni monyamu kana shiri ni monyamu ya shiri ni monyamu City a training, Chidia, Dr. Benson, refrain, oh my Ghana, Shuri, Shadi, Nyanko, Winshaw, Palm, and the dear Yasin, Winshaw, I meant to see it. And you now want Bono say, a bubu makuma, and you yet a moon sem. Edna a factory. Oh, France, Yashian Munyam, Namentiasi. Na Okasa and cats near the body tree. Oh, and the churches, Mamma, not over there. Open pie, Pimla, the beer, the base, no, a swag can tame. And there shall be why no. Any amazing soldier and ye corner crossing. You're typical winning. Typical. And there coffee caneno. So be Johnson, bear maybe our bedrooms or you not a moja in Johnson. No great. Yadi any benyabro for dinner friend by his alcohol crooked to my Johnson moja. A queer in a banana near why did Sasaya really free. Why na banana near the Guamu Hateria. Nayo. Na Fasania mammy, you knew to tune. Boy, it's just a more can make Canasa babies to say Kim. Shadi. Kane no ye nana no kwan no mo faso ano mo didie no sabre ne wo senko mu rough esan se wakọ fuom na fuom ampesi aben ne atwa bode ahaban ase ho ne yahwe aguso ne adidua wuwom na nsuo na ewom nyina na nya kwan akọ atosode ne yiyi na se yapotoria akwala na uti aduane ne ho ne asoma se kofuo na na afo ne ko se nsuo bla wo kon galam kitaw ni tire kura yela dada enti tire bia mu yaso ubedu nsuo no ho no ye fla haban bi anwono mo haban na wati bi na wa fodi na de ase nsuo ni bi anom na o men ya na de galam na bom wote bom eye ma na fe wo de aba tie ni o enipa be se du negu aduane no obi ade na no betua sa galam na no nsuo ni bi hwe kwan ya maame ne fa so didi ye na hwe kwan ya papa ne fa so o munum nsuo nanso na maame na tumi anya 90 years papa no nya 60 years na fe no obe wale ne yiri otwato no omudi omumfie men na ukọ restaurant se ukodi dia shadi emu na wo bedi a utra nya ya bon se atre na wo di bedi die no ya kyekyere no wote sai fro ya di besi wanimu a ansa na mu na ya de ba no ya jeje ho a che president ya wokokwa ambulance di mu no aduane na wo bedi no entwene ne kete ne ya de beba besi wanimu Nhyira fan enti enehwe sachet waters na ye nom no before sem panimfo be approve ama enipa no minimum hwe kra minim say wo mo wadura ye de gu nsuo num se de be ya aboa bia wo nsuo num obe ye den ebeku no obeko obi industries fetus or this one nsuo no so no shadi eburudu enso ene ye num se nsuo typhoid ne eku ye na bisa ho se eye den na kan nsuo etene obi tutom no wo solo no obi sa no mo anafo nanso na papa ne de atwa 72 years uguso ware ya jai kanene ma no ya toni nyina to agu
na de ebema wa wutie no behu se da bi e wo se ma adwene na se chese e wo se ma adwene ba me ho so Dr. Mensa wadi abibiduro kroje na ye adwuma kane ye nananom se bia wo ba wase da bi mi betie kofi dwuma anko ana wapon flafuo ma wanya nsuo bi adware a wadidi awie no na wagege ada na konyam na ne dua hye nanum unum dua kro 20 blane atu atane manfo haimo wo rere ho kakra na hye nanum na ne radio watwe ne po no tententen no ochie eja kofi ediwo tie no waye o se dua no wo we achichiri ne se wo boa wo ye ne ho aduro kane 20 blane atu atane manfo haino no wo mo ano omunum bi twa no me katete apetition local pa no abemu de nya na doa de ni bi na wa hye no bites ne si ho wo bedidi ano atwa kakra no de akodidi omo ano omunum nsa no mo no ono so ya no de adane dua hye nanum no oyire hwe ye kokura ase kane kuro ketuam so oba fa yefuna ebi anipa ba ko pe wono ne midwife o mu waji ne ho asi wase maame asomasi won na gi awo na mekaye krom maame bi se ono awo ne kan na ebe ne so a utumi tetia ha ba bia no de amount wo wi na amene mu nsuo pe akwala no so wode ne tokura na eba obedane eyede ya saa ne ma ne nyina ya to agu ena ya le sabia doso suwo na wabanyem wanyem abosomi ba ko mienu pe no start no ko hospital etimi wa kola kora wanyem no oh so de ye kola wo se ye funu mu no yetumi ya chasa brofo na ma ni akeka ne ma bomo ya akwala no kora we oba o akwala no kora ne hwene wadodo na etwa bofla na oda we mu no nanso se nim de we nyina banka wo se nka wo ye free enso na oba ko wo a na to mu operation kanena oba wo foforo ya se dabi we want to me ni de kura ba ne yem afa ni akotwitwa kokoro do so ni e de aflan krampan ne ye bia kwansuso aka ho ni e de ya abomuduro mu oba ne di na kum ne yem kuro kama hwe appetitis ma menka se mu enjiro Ghana ha obi ogina ho no mo a o ka se dabi yale we se de abomi nipa we se na ebibiduro ni bia ne ho benya ho ayalesem no se nipa no o kasa ya won hwe na no yi Shadi sesi a Dr. Mensa Herbal Clinic baby a nyankopon pa de Dr. Mensa duro no ano de na banya wona Shadi ano aye dene o se sa niema America nyina aye niema na ye no wokuru ketuam enne ne nyankopon na dawroma wa hyehye niema ma wode amahwe Izaki ngoma no enne nyankopon ka kire Izaki ze dabi mungo efuo ne hanoa wasi duaba na esi wonu nyina enye moduane na na haha ma no mfanya den mfansa mo ho yare ayale sana haban na wo de besa yare no enye wo na onim eno de nyankopon de tumi no ama Dr. Mensa wonu na tumi tiatia yale na de ama mani abede na kra ne se won se se abo cross bi we ho yeah anomasi echi ya kwwe mienu ba ku sitre enne me kira de kudie ntie yes ade no obi catch mama fa number ni mo madam fu bia test was here meteka mu 0271 173 551 0271 173 551 0209 500 273 0209 500 273 no so freya obinya ye Shadi woni bibi hwe teteniema no a ya to agui no ma memfa information nso man grofo eno ye 0501 eno de na tese ye ba ofi abehwe no 500 442 media chao 0501 media amount 500 442 media chao kwa how then was it in the chao gaskiya Shadi sesi ano ye nananom nyina hunu se da bi kane no hwe abrofo ye bado wo mo hu se bibifo se ye yale a ye tete ye ne ye haha ma na de se ye ho yare eno mo tena se plan ye he woni mbuoni bia namba ka che ne se connection amoye ye no Dr. Mensa nia na naba wo mo hu moto abrofo ne hihye se da bi bibifo no mo ntamu hama na mo de se mo ho yale no yes ne ye duro no enti yemfa kwan we so eno mo ba ye no mo bo da duro se he bibifo afuo na mo ye na ye be fa kwan bi so ama afuo no mo ye be ye simple eno mo ye edura ye de kumura grow chemicals ampa eduro ne ba ye no se na me do 1 acre eduro ni ntimi tumi do be 5 acres
eduro de abɛboa mafuo na yɛ kɛse nanso ɛhahama enubra ne nkohini a kane na etumi ma yɛ hoɔden no hwɛ emle ya kane na enkanka wobɛkɔ na enkanka ne nanane ne soa mu nyinaa no na gyanan na da ne mle saseɛ ne wɛn ɛmɛwedie hwɛ kane no me sei ensuo start sɛ ɛtɔ a akwala pie firi ɛmfufun mu a ne tiri ho nyinaa de ayi na emle a wakɔtuo ɛne de yɛdua hwɛ wo yare a ɛwɔ Ghana ha mu sei a baabi baako pɛ na abɛtumi de wani akyerɛ abɛbia meka me sɛ ayaresabea na ɛyɛ mmienu pɛ ɛmpani se kasa tenten tɔpɔnkɔ wode nyame yɛ adom a wɔkyerɛ wɔ bia wogye akyinyi bia bla me se cross no adekudie nti a yɛabɔ cross no ne sɛ ɛna ne 3 days a maame bi bɛbubu gu hɔ meka saa asɛm wɔ yɛ akyerɛ wo papa nwoma so ɔpa angoma so no ɛnyɛ na nim dɛ na mo mi yɛ ntia ya nhyɛ da se yɛ cross na esi hɔ na bia wo ba na wani bɔne a wɔbubu agu hɔ de ntia yɛ ne sɛ yɛ wɔ bi wɔ hɔ a wɔno na yale na nipa ne de ba no wɔta akyire enso no wɔ sɛ yɛ ne yodum mesra wo yɛ obi a wonim sɛ ɔyale a wode gigi sika me no ni problem ɛma tie ne yie pa wo do yale te kwan ho sire sika ɛno na ade ayɛ o business a ɛma enti sa wo toa Dr. Mensa obesa yale ama odwuma bɔ wo bia wo yale bia nyame yadma wo kyena wonim ya wa discount bia wo kyena ya di wram wo de oba se doctor ni nisika nanso sɛdeɛ mosia ka mo nsɛm afa na kakra kita me ni mo nyina mo nhwɛ me na ya saw yare wo so a wo yale watena ni che mu akyɛ wo kyena stroke aduro na ya de to ho a wo do na atia so ano asɔle anante no wo kyena ibe hwɛ obi wo kotwi wo kyena kotwi ye be ye butubutu medema no besi entity asɛm a meka kyerɛ atwa to we se ne tie ne yie pa empani sei wo bomofo onum tuo no won na yade rigina kyere pone ano enya no nwanwa sɛ bibidurofo nyina ahyiaye sɛ yɛnhwɛ na yɛmpagye obi mfa ne nikan na ɔmo nyina atoto adwene sɛ dabi ayaresa ne de yɛ na yɛsa nanso ɛba de yalea no ɔdeni a otumi de aduro kanipa no ma ne ho de ne din a ɛyɛ Dr. Mensa ɛna ɔmo kukuru no abasobɔde mu nyina mo TV yɛ man the best herbal clinic in Ghana misrawo yalea bia etete won ensu ema yalea ni nya ahomeka anase ema yalea ni nya fans ena me yalea we de hesi ahwe no ade bekume hey me de yankura bata ni tudwa shadi mi bia menka se bi enkna pumpuni mantemu ya o Madina Zongo Junction o mahene Madina Zongo Junction o Man FM abrosana se ne ye wo abro bia me kamisi mate ana driver bia ni mo sanse ye wo kwan ho pe se udu sunyan a wode ko old municipal hospital wo no udu Presby Junction o pepe pa ya ne Dr. Forsen ene we opposite ewo Takrade na takwa nso udru Dr. Forsen opposite wa ye sha wadenden enu titakwa bogoso body akropon wase akropon entwentwena bogu munyina amko takwa osemi pe Dr. Forsen ni opposite ne wo Takrade ye wo medical doctor bi o ye friend Dr. Forsen na so odru ho a wono ye ni de di hwe ani mu e wo ho no mo e wo takwa na udru seko opposite wo de a si wo ho a Dr. Mensa Herbal Clinic wo sha won sani fa so ha e wo seko opposite takra de asem na making na ka kira ya wo no a wo fans pa na me de ne beba na wonim se ko Florida ye wo Old Slaughter House bisa ho sa de ntin ye ko Old Slaughter House Yesu Kristo nsan kire ni nyina wo ya ade bi kane no shadi se oye bone a ne yakum dwan ana ponche ne de apata obone Yesu ba e no se da bi munyai sa de ne san se me de mi moja be ye mpatade Dr. Mensa Drew ko Florida no se bia we eye de ya no se o so ta yakum na ntwie mponche ne no se da bi me de mayale sabe e besi ha edu ko Florida udru ho ana ho aye odin gan ko bi ka kira ya wo no foforo kra se ni trimu ya ne de o se hwi na sahwi yo so dwenase sahwi akontomla sahwi bodi sahwi bekwai sahwi dade so munyina mo gitwi a momla sahwi yo so dwenase o ma hene na bro san kase enum wotra adum coaster na oba Dr. Mensa Herbal Clinic ye obode fo ajusu ho a enu ti ba bia obepeye bia obenya ye na kumase de nyame ya duma wo kina doctor wo kumase ya de ntia wa ma ha no musie no shadi ni nan se wo be kasa bre wo kina obetena se anopa no nsia boy ye kei no atena se wo atena se ama na nonsia enu nti nyankopon ya adoma wachina wo de watena hwichem ya de wachini aka kire de wo hwa wo ne se wachina de me ko Dr. Mensa wo na se me ho anya me dene a so wachina de me du wo na me ho anya me dene a me hwe me bio enu nti ya de anu esi
Samen creatinum herbal powder will just do a pibito. A Kenya or immune system booster. Samen capsules there. We are bear now person banana at where I have any side effects. Yo. And so when you be a open bar, also be okay. Kubension kwa Shadi. Now the iron not as a kika bibia to swama. Wafa Shadi wa busumi na wa ma ase memorial a cost high. What you know be a person who na wa die no. One fan anymore. When Yankupa be Dr. Menseni, Mammy you feel animal. When you be Dr. Menseni, you free hair screening no change man. Obi o be ba wo hwe ne yale wi nipa ne so nisika. Na Dr. Mensah say what the compile bomu ye ho akwanchene na wake miensa pepepe onyam kupon di muaya ma no enti eda oye on the 21st of next month Shadi Nkotwi ebeye butubutu ye bompa ya kire de ntia wo onyankopon so wa ma ohia ni na wakina de clinic ho no mo no me so de bla wo ye be ma na abedu na ohia challenge a we are bear man abedu na so challenge a man for high mama obi de ato anum so to me we are doing wie na ogina wo na so one ton sam fla baba wa bia mama mo piafo ya brafo opening send your film this year baro me sorry ako me di adini de chia ha me kwa kwa slow flow so ahun me di adini de chia me kwa kwa slow flow na mo me kai we say eni mpani si nipa na ni abere so okopesa sabon samani ma hwe no yem so be fo nkotetem kwante hunu na no Dr. Mensah ni abere yale akese no wosa e di say o si misisi me transia na me to twetwe me ne sa na e ma no ye bod na gala we ofa go me bi sa question ba ko no ma sole ako bod e ba the football mu a wonu ma de e fo There be the air full of football mun say bottle chin man go through we be abo count na original line na no near say bottle chin no bottle one to me no be beji fi unsem ko sha yetumi ka say wonya de kra yale abiti say yale anketenkete sa no wo de buy no yanka ho asem no ye bottle eh 2 days wo ba say be jonso ametin kasema ya say wo ba wa si say be ma si say sa no ye bre na so apa ho edi Shadi wo de fa kakra bi je eja tata no de wo metin si the program no why be say na ye bre na so o bre na so and you catch a man for say abrochirefo ni na ye twen wo mo nambo china Dr. Mensah so de akwa kwade pop de ho sam sabre ekoko sija so abindindinde mame ko chem nua bi ye frene ya jima anko ena ya jima anko na o Italy mo dinner oso tie adwumade pa wo fa frempon oso ton bags e okofiase ne asantema pon o fa frempon woni papa ne kakambodu oso adwumade o mfa ni agrokra babata atijaro no state wo magazine starter ne oni otine tanom de o fa no ikra o fa basa here so yen kama mabia ekoyi sabre enkomo to so ni ni aba mo akwa aba woni ni sai tom de fe bo what if you say fia 40 aduana na 40 aduana okay aduana na 40 de na dozo pa ni na epe and everybody pa chum fi agura abraka so na free pa oh fine I didn't know if you what to ha any day. But you didn't matter and said the BJT Muna. And some man went to Apo. And not quite as I do. So I'm saying, give you one team jam. 70 by Damonaja. I remember I didn't. If a day and I'm what's my by any. But I didn't fit and say, now, you would dimachiri. No, mamma, no one will see that team. To a team two, no, mamma say, was so on a sassy. To a quack or turn on the baby. I so one penny, and my name turns as I say, but told them more to me. To me, Thomas as midday, and I'm a cotton as I know. Quarter of millions one tiasi, some of cotton as I know. Do you see down a moment at that animal to me not there? Maybe be who and son or catching him very man with the old boy. No, so I'm poor, dear, we are cross, and then yes, I know, but free. I see Uncle and take when I am no to him bedai. When him bed answers, take over and I send a baron, Nednako baby, or any sir. And they go to your wish penny anymore. You wish a penny, a crown, no free for the bush and falling in any shia. To a byron, a busano say, Mammy Yare, a call him to see a war, and permit answer you to say, I won one. And was a quite person tina, where any sir, no such as I said, no, quay no mamma, yell Tony, Tino to the mamma, fox aqua and so. And I said, the mamma and cock, baby, or didn't coin. Dear Quansoa, Bosom say I am pa, a one, and a million didn't be jano. A trip who be so said Sar Mamma, near Tianity, I'm sure Debbie, you said the anti as a tea, so there be a mitium, Timbaba Damonaja,
mo ahwe mo amaye ma ai unua ne se odne koja abosom bachan bosom no so age atum se unua de ne beja no bachan na ede ne ho akyinye so ye no wotum twere mi bia ma no enso maame no so eni amoto no ento no se wagotua bibia ma abosom na maame no ho nto no afare ma anua no se unua so na eye no waso wonde de odne ko ye no e ho na akokere enti se bi ede odne ko se bosom ne nya ne de wose maame na do na agena saase ti yakwa bosom ne se nya saanso na menua be ka kire se obi agena saase ne wo mpema no enam se obi agena saase ne pema no busa penyin so yinipa ya ba na asase na e ho adia me maame ne dia o maame be dia o maame o yare no erod na ko bosom wa ma bosom no aye o maame no wase maame no se wase maame no kura maame na sari maame ne be sensu an kura usuro wonti mi sensu no obi asase ne dia no se ko minua ba ni se yare bi na ha e maame na mo fa so ko fans bi e dia ma bosom bi dem se dia nim se bi e ba na se bi yare anti ko ba bi se nua nso gitu mu no anti bia se sa na tie dem Kofi menye asema yenua bai kan eni ni nua na emusa se no kra se wodo maame akoba bia na odo bia akoba bi se na sase bi ye agenti anyema no Angels Dominion International Church and Brodo Prophet Joseph Mensah Sebra Israel Bruni na wama na Barbara Safo hemu odi djuma pa ko bemku ne ko ni fa wodo wa badwa so protection of 91 and no Psalm 91 no and Psalm 23 and we favor nya bia bebo apa wo sufie wa ware mu nsem yare awodo awo ho nsem akwamtu sem o yare wo bemu odura no na bibia konka bo mode so do no be kirem Israel fa my to ho ni bi o ha benya bi o security point Central Market so main gate was of Mamino preacher Ruben from Mr. Nimono committee chairman as a market ready heba Master Red no opportunity bank get me Angel Dominion center at Boma team Master Bola John Shubo German Frankfurt Mr. Peter Osemensa for 069 656 09683 069 656 09683 and that's Mr. Rich also Virginia USA and so 571-3981-958 571-3981-958 and cry amasa my instead of judge Juma for yawa da kopem me da kwasi da Trado Salvation School ewo enkoko eho de adwuma na yaba adwada ne brother Kumasi ya Tibetimbola Junction Tabum ubehwe Prophet Joseph number the number is 0554 477959 0554 477959 na 0504 504122 0504 604122 0504 6041 22 lady also ewo Ireland also my friend 0795197785 795197785 and Isaac Yabuate of about also El Barrister and 919000 gent and Subu Hunana friend 0032468153771 0032468153771 Ubenya Oini Biato Bia Conkai Kabu Enterprise so Pesu Bianya Juanity Satama Pomukrum if you are done memeda on the Jumadi Eba Susiajuma on becho kwa faso ye biodigester esabe abefo party point ene mebia SDA posi banana bread making on becho brown sugar banana ice cream strawberry ice cream ene be on be ma wa gasa wai wadwuma na wa gasa wadi ho so afro ho boss program be so ewo Emmanuel Presby Church ewa Satimampon date 18th and 19th October if you da ene memeda 200 Ghana cedis ene fia betua na wabaka dwade wuwie be ma manu a de be ye wadwuma be tro be bia ne ma ne biwo na wakoto bi na so ode abebie udwe tirim se wo pe ensemi bi atia ni nyina so be frɛ 0246 884 353 0246 884 353 and 0245 906330 0245 906330 wuhia biodigester baba bia ma so tinso mu so tia wiemu so tia boss e baba kama pa ma o flash ya show na she chepa roofing from Quicker Japan Enterprise nyase de
and chance papa and na de papa abejaso somewhere akwaku asore efie na usie eba bebo so amount long span sheet it will be long span IBL star sheet it will be elozing galvanized and root ties nina will be bomoden say opeso gina edan gina dan bia senua na peso di jana na de eba be jan fefefe de amount your security doors ahodo special tile omo to type papa omo special pa sada na ufie na eliki ana fitia ya ba betwetwa ntokua ni nyina mauna nso nya ba biada jepa roofing color ne color de orboda so 20 years masa apetampe nso towia bo netim jepa roofing hero ties nso de emfie aduonum ade aduesia na stedia da so de ne 5% discount and abia so ho ye de che consultation no e free ye be mom technical advice e free ye be mom o sa ba ebe estimate so e free ye be mom na pe oto adema bi na wo okumasi na wa de gum ekoma akwa e pankro no tafo pankro no kwan so washing bay no a ekobre man no ya ben kodua junction anafre 0504888830 0504888830 and 0271 322152 0271 322152 Japa Roofing Japa Enterprise was the best roofing house power specials about clinic mamia kusu do also last stop a baby drum and furniture wa ma ho okọ na wasan ho na wakowu ni nyina say yare bi dize na yare ahodo hepatitis B typhoid na yem kro enkwei ene hawo wa emre wo mpem sabe mujabroso akomaya de ewa fabra massage ni fitu wa so wa ba betwetwe ma muja de frisare hebate ne ba poda ni Mr. Bebo apa memu bi staro no afatiati aye infections na cough care ba Mr. Obo wache wa ntekum ate bomode ya so benya be na bo jirika jire memedru kai be ma onya bi ejetua 20 wi mu atim se so wi mu hodin so pani paduam ene oba bia enkogira ba bi faako na akofa how e de abro mojadro and malaria drew a dry malamix and the tonic ebuapa na mujado do betim de depart mpo e de yepa na onum so badwuma yepa e bomode se obeba ya so ye adwuma fidwada e kopem memene da na obeso be ho e recruit e Ewiase yani just bro filling station dey here and can so do me born again e Ghana commercial bank do me highway 0244 544422 0244 544422 and 0200 383831 0200383831 Fox FM KG heba Fred Men's or Kanchi Dogley okwa benya nupari bi ato we Canada de guitar satellite nina se yare fufu pound machine ba peso fufu dinate ne da betobi ya de wan kasa be yusu fie ne ode be ye fufu adwuma ni nyina ayo bi ya de afidie de pomade abefo de abasa na de laptops ahodo nyina ba condition yo bi deep freezers microwaves and rice cookers inabra home eniama ya de adwuma nyina yo bi ho bomo so do be chim home theaters flat screen TVs nyina bi ho any Canal Plus and all to any multi TV nyina 50% discount e de chow we are bedjuma na wakatua fa control general department bra ya no trans nya nhye na ya ma kwa be fa so betua nkakrakra na benya ne ma pi Canada de guitar Sadlabe we our first floor of Family Plaza building. Stores number 21 and 22. Patazin so your air Adom House. Emuhani or Pataz means to Jemen. Police Depot 0244 3851 28 0244 3851 28 and 0207 65 3031 0207 65 3031 na oni ajunkomo. Nhyira Heba Center abibidro kama pa dia bedwa so a malaria dro pa machini machia adro bia no tu malaria se Nhyira Heba Center da amati asese mpani so to akotipopori so mantente no premletente pa wano bro nya peda Nhyira Heba Center kai adro na adro kopa bi no ni nyina ne se wanu mu ato malaria no abo wato ho wan kasa ho wa no frɛ ebru ni atridi adro papa wo de opedudu to abomoden so be frɛ 055 8565890 0558565890 and 0270 417669 027041
417669 upe biato abenya biato memu ba bia bia is a drink wunya bia bebo apa amotimi akeka kan yema siani na sabe obuvumpa on paso fa o minimu yo na jeza abo na saw yare na bia atumi akonkai bo so benya bia no bia edwem ukọ ano stand torches ensa bia guru na se bia is a drink bia ensa pa pebinom bia dija na bochem na twitwa bi na bia bi ede sabre yanko na yene abantia no ko twen komo se no kreso agi atum akwasi Boating yase ne phone off kwasi Boating adum ne phone o ma kwasi Boating so phone ne no ntwe komo o ma me oyare hin fa na mde na ko ba ne ko doctor yasanwan ni jamase yase dia na haro ba na ensan na egu no tire me do ne di mano enom edibisire mu a enko tie ne yase da bi we di enti ase ne mbram de e ko ba bi to fa no mkire mu se minua na ayre sa tie mfre ne edi bra mu se munua na ayre sa ana mo bed mo tu sabi munua na ayre sa mo ma da o se ewu ana se mo to na mo we o se betimi adan akire se be koro so ya obi on do amanu koro so se sa na ke peso papa akura da wetima yo ma me sa de sister se na ahumete se fucking akura pa na ma me pa tima jere ga na de se na ahumete na just send back mo bono adane pen sa so ade ni pare de se ni wi a se na dane no edin yes I ahumete se tete pa so eni abeto fa bia meto na bia trebia mi ma me no krade nkai nyina sa me to fa bia to na bia obia no obia Ghana brabo so mu ya wonni abusua uwu ana abusua fo be ba be bo ho ka mesrew emfa ma obia ni hwe me ka obia ya wa o ma mo nya frija say boy sister obia ko be 70 so ni ho de ikro mo di obia ni ma me nya no ho de ni bi na me bisa wasa mo ya wa de watwa brana Febia na wunyem twa brown so asem tete ye bisa anu ma ho asem so anu ma ko si dua so efe dua no na egu yire ne dua na so anu ma ho asem akoda dua ho asem o ma bo nyem frishar be say babu sister do babu na o to ma so say miensa na o so wa dua nan babu sister munim se bia na da so na nkrofo na da mo ama mo twimoni asimunu aso na ye ntimo ma mengu ba na da de yin se bia na da sai yedi tu ye nanim no ena ka busuya fe bia ono anya ntum di a ebe wo se bia ya de busuya so hia ye fe re gi to so gi tum se ya wo no ena so de ye ko ba bia o de ne ko ye no ena mko ye de ena ye ko ye ne jo so ma ye duru esi empamante de man so sa ndete agbebe bam ne agbebe so ede abedwa so pebi wode sa na de bi dwale ebeboa honam emi ebefu honam kankan beko ekro ene nsansa nyina ase betu na eboa ma pa oba me so metu fo so nsesebesebe enkan bi ewo sabio wakua no mu a wapebi na odi afem se ne wato magiri no ayabo no powder ne bi na ye de bota ayemu ama wo no na waka na ta ho ene ja mema no mu ayaka sara ene de agbave fever abadwa so malaria achewo awjo ho anyi no ma agbave dika ema otim ene be kon yare nya ede ama agbave tonic ene so eboa tu kokwa sepa oba se be ko afichira na fichi kono ani ayetum anase ensisi so anase mojaro sabi awie ebebo ma moja kokko pa na bibia tumi akọ enka agbave ba ye twitwi o fa bi twitwi ba bia ye o ye bia ebeko agbave faso na okọ diabetes hypertension stomach ulcer typhoid ensansa ani kokorum ne kaka prostate ani sabi be man timi nyina so ye no atenka active chronic stroke omo ebon gala we na chese ohu ato general consultation medical lab scan 7 fisuri nyina ho obche kwa so afa so abedi ska bia de be ko bia obenya no aduru 24/7 omo yadwuma munni homeda kra for the maso agbave heba hospital omo adakoja aje fasa so omo na kwa mo ahemfie no ena edi enhwe ewo enkrane kubase kwati pozo enkran bohu so tum last of 050 0550 677 0550 677 and 0246
024-95256 024-659-5256 na 0202-706-165 0202-706-165 na wo ne o ma di nkomo aduane mu atemu na do se ebu aduane mu aten a ya na ma dwen se ye di akwa na be ye aduane ma nkole na ha wo da dwene koso na de ba ko besinti wo de ye aduane ahode wo mu na nkole ndi tafre ensa wi ensa ekpemo awon mo test tomato mix tasty some enriched tomato mix unya bia aba amaduane ye de nyane de nko ahodinru aye sumu agumu no eboa ema bibia konka pa tasty enriched tomato mix or strength comes from within. Better labor center midwadru ho yai ade ade nu adidi so eba better eba mixture eno ena malaria abani peduan mu na ni peduan so mu aya wo ya etu ase mo kai drowe aya GPC mixture ne capsules hebruadia sa wonam aya o ya pa na aya diama o so badunso masa wunya drowe bi adwuma bone nya sanketo a o pedudu ake agi heba emrom fragments heba ke smart heba obuase na o pedudu to afre doctor kwaku dako e 0201 3248 32 0201 3248 32 and 0244 39 32 39 0244 32 39 32 39 number mesewa oba wonye menumbi wo ma kwada no fo don't drink sana general Register General Department Edia Basa obi antwa to one register be register twa to eno ye kolem wo ye company wo ye industry wo ye ajapade wura awade nkrata be register estate women register wakofa akwada bayen ni nyina sa adoption no wako bra be register ni nyina obia the mobile phone France office wa ha said the mobile masa memfa mo ni nyina so be buy aso no be register untumi nso a registration da form 25 Ghana cedis and companies so 50 cedis f one register ni echiwa ya bejo 400 Ghana cedis so on pedo to www.r enye rgdservices.com and www.rgd.gov.ghana nature say bibia adam koyun ediama Dr. Mensa so ye se wote enu obehu ye ene Dr. Mensa was ye nka ye chi na sankofa yenchi kochuno on English the podium we 0245 958-768 0245 958-768 Mamino bie ayi enyum won ne botomu wa nyum e boy ho omnya yi ana abo ase o 0209500273 0209500273 na 0271173551 0271173551 na 0501500442 0501500442 diabetes na house stroke hepatitis B awo Nsem kokonum anasa untime fibroid fa ko da Dr. Mensa obebo home clinic no egusu ya dwuma ofre bebe feni abehwew ultrasound scan machine or no lab service ebehwe mojem hweare ha office ebetwe ho beto branches no kaso ani nsane SHS dia hwe Medina Zongo your my from Promotional Kofobia your old slaughter house sunya yene old means house hospital dia hwe takrade yene secondary college seku dia hwe takwa ya doctor medical doctor friend Dr. Force ene dia hwe say you say me market one yo ye me adum coast modiem one yo ye duma fi dwada ekopem edwada 2019 best herbal clinic Dr. Mensa aswe Franco Trading Enterprise a home of quality phones and computers but what is all do any be chemu say a computer papa na phones Samsung Nokia Acte Tecno Infinix Huawei Akate Xada Apple X Tiger any Apple ni will be TV so satellite TV Sinex Skywave any Asano TV Fabra
na beto bibra na beto kama pa ye won pempran it is a hard drives air transit Toshiba Seagate memory cards pen drives smart watches car chargers phone chargers and all type of phone cases phone protectors power banks cables Wi-Fi and modern Bluetooth ye obi adum for be ahia adum babu baza be denum ye ben ejaba house and chaso ha adum next to YFM obehu adum ye ne mekom edian hwe adum ye ne Prudential Bank edian hwe adum ye ne Kofo Clinic edian hwe oto ade free ho no du kopim no mienu a ye che wa chede t-shirt nyina edi atwagu mu frɛ 0245316969 0245316969 na 0560684147 0560684147 and 0501538602 0501538602 na watumi ene edi nkomo sara we na dom pharmacy and heba omo and I go for drabama metro monye meme monye we nafa x v capsules unya bia bebo amane mema munji nguzo nom wo atwonso ntumi maye na wo ha wo be memu ebetu ase obazo asabe niema free sabe na se ebanom ne ade na ote yaw sabe infections ana sabe oyarmoa ewo wo bed mu anya bia bebo papa wo no ebetu ase na pabites and capsules ya ne de bae eno ena ye new booster kese pa wo no mu eboa ete mojabroso na enane sade free ni peduanum na manya hode ye the new product about friend nan nafa lady claim so man monye hi mo fa ntwase hoyopo na honye kri papa sabsab nya dro yo baby wad ko bonso bam na de bonso video bom kura no na wo unya dro bi na de bom sa awrade ade hurumu a bonso yes ba bietwe clean na ha wunya na ekwama hoto na ayo ba na utobia to nafa xv capsules so na wasa de nafa lady clean na ka ho na ba bia clean na perfect na che say enwimu nko a ye konko a KG heba mrum obenya bi dani heba Aston Fredman scale na bi heba famous taxi station obenya bi na droko pharmacy anase heba shop bia obenya bi 0268229862 0268229862 and 0240 981 592 0240 981 592 na what to me any omo edin komo na do na pa no otu we adwuma ko bia onom register mo sase nyina wa bem obetu anya bia to how bia eni ho ye won sase ayeton is lego and obenya bi o American house ye ben hopa price da fomboko 100/80 adako ja cheso your pro to do ye be kotokote ground so anasa nkofa guest house bo sori do 9 Antwa ekwanso obinim church ne ben pa wa ma se obokrum Antwa road also 30 plot yo eblebe of 5 plot Antwa road ni nyina se opebi afre 0208 124 719 0208 124 719 na 0243 109441 0243 109441 agwazi Mr. Boavo oh yeah Meso fro goro mami na baby aduro ebse yaeka minu aba okwa sorry Yesu say ye nua fo me empresa de mfa nchero Yesu say ye nua fo me empresa de mfa nchero baby sao was impressed what you so okwa so le be ko play boss of di na chiaro boss of di na chiaro ba je so fune yini ha ya yini ha say one preach bokatkis di na chiaro okwa wi akwa so le ache why say me o be ka so ye presbyter na che say di ache o se ka oko tani wura ma bra ro ndi ogu yeboa esiama sana te ogoro mami ntie osiba na fe yenkoye story this ni mi odu na wo kan bom ni nyina ni di kan bom no ge ofidi di kan na na bokina mami nchia no be wona mami nchia enipa bi akonya bi ababeda ho ma
asase a odi ono akasa we the list eda so kama eja wadaruma ka comment wi ya guess me fa ntum nti se me comment ni wi ansa na me asase why na se fa tumu Mr. Alex Intini na ida so nti se we de me wi a na me de no atumu mra mom didi kai when ya baya oyari akɔre no ho ɔfɛ a ɔso pɛ so kɔsogya yɛ afɔm yare ebi so ka no soro yareɛ ɛsɛ sɛ yɛtumi mmɔ ɛdin no nyinaa yɛha obi twa koraa yɛtumi nka nyina yɛkyɛ de ade bibia akɔto no sɛ ne ho ɔfɛ ɔkɔm nyame ɛti akɔra yɛ ho ɔfɛ sogya onya sogya kɔ ɔbɛkɔ ɛne sɛ yareɛ ba bɛgu abɛto no so akɔra no ho ɔfɛ ɛyɛ ne yare bue no egyina mienu ɔn sɛ bia na ɛmo wɔ ne yɛmu a ɛtumi ba sonson kora tima ne ba ebi ɔno nso a ɛyɛ yare a ɛwɔ fie ɛtumi tɔ de ma nipa ebi ɔno mo de ne kɔ adidie anadwo abayifo de ne kɔ adidie ɔmo de ne kɔ adidie a ɛtumi de ne ba na yɛde wɔ ɛyɛ nim guase yɛde bi a ɛwrɛ ko papa baabi a ofarifoɔ ne baabi a ɔmo a obu ɔmo wɔ no mo sɛ na akɔyi ho aba na abubuo no mase because sɛ pani bi a ambekum papa obi abu no pani no yɛnim da sɛ yɛre no wɔ so enipa twa hyia amanfoɔ ɛyɛ deda a yɛmu di nkɔmmɔ yɛ nyinaa no papa de bi ɔba obia bu no sɛ kama da kɔpɛ yɛle yi ne ho afiri nipa obi adwane ɛba saa na ɔwe ne kɛtɛrɛ ma no nano ɔdane deɛ na awerɛho mewie sɛ ne ho ɔfɛ papapapa na ɔwe na no bɛwe ne kɛtɛrɛ ma mekae na ano aberanteɛ baako bi anadwo paa ne apɔm program yɛkɔ ɔne ne deɛ ne ba wɔde ti hwe firi ti ne bɔ fam pa ne obi asuru koraa kum yɛkɔne ka kwa mu paa na ɛne ne kɔ yi baayɛ ɔde ti wɔ fɔ ne nkyɛ bia ne ti ne kɔ bɛpan arɔhosɛm ne sɛ bɛrima wɔne ne firi kenkan so baa mbɛtɔn ɛyɛ roberts ne practical ho mbɛtɔn yɛ no na aberante ne sɛ sɛ yɛre no wɔ no so ba yɛ pa no odwane gyaa no na aberante so ɔnu bi bɛfa nti yɛre bi sɛ ɔwipa so a yɛ na awerɛhɔ obɛhwɛ sɛ kwan a bɛtumi afa so ɔbɛfiri no so ɛyɛ sɛ ne papa no na ɔtete ɛyɛ awerɛhosɛm a ɛnyɛ ade a nnipa wo yi sɛ biribisa wɔ so a wɔne tumi gye nyame a mmoa wo koraa no na wɔka na no aduro ana wei sɛ de wɔ so ɛba na sɛ wotɔgya mu a ɛna asɛe ɛba no wotwa no tɔgya mu a noa no ɔbɛwi aba ɛti mɛsrɛ sɛ wei bɛtumi apɛpɛ aboa no na ɔtumi afiri mu ɛta agya no ɔmo ɛni ahotɔ sɛ akora kɔpɛ onya so yɛ wobɛkɔ kama ne gya na di esi na ne so yɛ mutuma boa no so ya fo so yɛ mu so yɛ mutumi du before compare me wa we say the person boa so ma mu was boy was say yeah we yɛn wo dwa so ma wo dwa mu yɛ pa na so sɛ sɛ nyame ensan yɛ yɛ abai o to kwa sɔrɔ wai previ mwa oja ache ozi yɛ ni sɔfo ne sɔfo asɔre ache ne sɛ wu yɛ lena ko mu obi so on say mo ko aso ndi obi ma aya arehu munum boniface unza munum boniface so bi bibi ato ye ni bi etuaka aya mum de me amepe ndi pa asem to na otuka so bi osi ni boye bi ade mu yesen ni se ta bible so acha no acha no acha so mwa ya na me de se waje chiro japade se japade osoro the money chira asase so na eche no osoro we dey down asase so we dey down osoro ko pa dey osoro ka try ni bi o asase so ade de wa chira asase so na eche no osoro e da crown si bi we to be single room no wana ko tin single room osoro no yinga baka fo mo a enti de no fa ni man
What? But I was Tony Macca. Mammy was in from Efa and I say to two to baby one. Where the assassin said the one, where the listen assassin so. A beer now assassin to SU or Japadi, I was dear Yanis Obakuto assassin baby. Man can't crunch on air. Now, but Kono, he be how I forbid juicy caddy. The credit bacope. Where the one cassa dear, what two are for home. I want to assume Junqua. So, man, and answer what Cromasi, Ghana. Now, maybe I thought as I say no ultimate SC or dying or Japadi or Swa. We did to baby, Odian Tonso, Haya, Uta, baby, Omijiska, Uto, Nidua, to Nyonia Juska. Uto and Mko and Ma, quite one of my Udua, or course, I now say to obey him. Okwabe, with a friend telephone number we see. For telephone number we see a hojo 0243 32 5873 0243 32 5873 and 0244 835983 0244 835983 Mr. Wopa Asasi ayeswa dwuma awasomba dwuma onko ese obi na no bi de obi ko jasa sidi otwa ho ka wie yakwa ma no kwa manasi we di okwa okoye na anase ye udin e de ama wo se we de wakasa ojapade ni enya de a obebre ho enya de behwe wo bomode ko ne betuma boa kobi we ne betumi de siase ne mesre de se oya ne ya ma sofu jesu ahwem se bia ne efirifie ana se bi so a ne anu akasa ya dia no betima hwe ya da fe akwazi tonade ka krab na fe ya ma sofu hwe mai na International Power Praise Chapel enyasem ketwa wo ene se osofo da na ye frɛ no was the boys are bro Don't just a crab on the young boy. On our crab friend, that's awful. Because I grow a corner of that. I said, Kubunga over. Jesus Christ, you are gay. Oh, Charlie needs a sign. International Power Praise Chapel was here. Also for a prophet Kingsley Jemfi Powerman was a bra. Or how be a titi to say no and a fabran and him na omwa. Ebia na twere na aba ana owu obi na atiasi fie yade bi na atiasi fie makoa enkoda momfa de nyina amra medan prophet Kingsley Jemfi no omo aware sam krata sam na afei akontusam ni nyina obabo no otu ase ama ahoto na aba na afei osu no nyina agyan ode oyi bia be fa no odumja oil enu nya bia osika sam na nkoye nsam sade ana ni ho no etu a ni nyina ebebo ama ne nyina akoyi kama ama wabrabo na sesa odumja cream ana odumja soup semna ne nku eka ho bi eno nso ye adwumaden papa upe bia ban share from security checkpoint abenya bia to ana so konkran new plan station abanti friend ogawuli ebi wo ho ana afisa oba tachiman so a Thomas commercial bank danachi oto mpaboa ono nso ase ye obenya bi prophet ewu kumase mamponti abaya asabia no echi ho ana prophet edini djuma osebra na nyame nam no so ebebo na ochina mpaiboda the number no 0500550222 0500550222 and 0243999796 and 0556949087 0556949087 na one no atwetwe enkomo Amazing Training Foundation for Sibra no mo ma onyansa no dwuma wo eba be chew program no ekosumienu first program no second program na de bi kan no oba be chew biofuel digester toilet ana for 3D epoxy tiles ibi ana 3D wallpaper installation bar soap any de ekeka ho brown sugar eno sika wo gemo no 220 Ghana cedis alata semina any liquid soap any washing powder bolo soap nyina obechremo na second program no so obechrem meat pie spring roll cake making ana said chocolate bread banana bread short bread ana fe chips ni bar soup no de keka ho nyina obechrem bia no de wo juice kaketu bi 120 Ghana cedis na bakoso kumase Ashtown Church of Pentecost eno ebe SDA safo no 26 October adwumedi bakoso ememene da
na Kodongo enso so ebi beboto Asante Achim ewo Methodist asafo no mo Kodongo krudua num omo bengwantanan efiri bosome eduba akono ne de toso nwotwe kuti ne de toso nkron hyenu sisa program yi nyina no ebeba so na etimi abo ama osikasam ujumadi ana onsare juma nso so otimi anya bi anopa no nso mpai mu kosi anwumre no nan ana ode yesa antitie upemu ye tia afre 0244879355 0244879355 ana 0244858110 0244858110 na no nakasa Nesben susunu wodwaso nya bia ebebo ama setre mu yakama tuntun aba mu se de jama so ka tuntun ba yema utimi twa no ukonya Nesbena sunsuru bia wo yefunu mu bia beku mu e de afiri wa ma yefunu mu da ho udidi na atete so na abofunu nyina bejan akwara wo nya mfie mienu pe ana intimi num bia no achi obia ebetimi anonum bi na abo nipadua na next chemist na dia badwaso uko pharmacy herbal shop anasa chemical shops bia mu a ebi ho next video asonso no esuro abusafo ni se ye Jukad pharmacy o ma so ye anamde odri o ma ko fa no mi no bi e dia badwaso ebi ne Kidix syrup ana fe Brinex syrup na sakede syrup ya make one sem ebo akoda ma akora na num tozo mutimi didi yie na boost immune system na mani kora no so yade bi eba na akotia no na vitamins ana fe minerals ahyemu ma ebo akoda no ede nti akoda enum ana nije papa Kidix syrup ye kamfo edema akwada bia efiri abosumi nsia ekusi mfinhia edu emienu de toso mienu e kan ho ye Brinex syrup ibi Brinex syrup yi eno nso bu akwada no e ma chesa akwada asabi na dwene wo fom osua de a wo hunu wonya eye Brinex syrup ibi e de emmanuel ebeboa no papa na omega 3 fatty acid ewom ana afi de ekeka ho a chesa ebu akwada no Emma ni dadwene no itime prepare ni yie ma utimi suade a wo hunu akwada bia wonum eye Brinex syrup no nadwemu da osuade a wo hu ba bia obeko bia no obi ehun se akwada yi odamu sronko nadwene ne be kama na osuade nso obi hunu ama afa ni nimdie no akosoro kama Brinex syrup ana fa Kidix syrup make one semin ebi Oson's chemist Lancer chemist Deni Pharma Habme pharmacy ana fa eye pharmacy bia so be wo kwa benya bi na open dosu podia na ko Juda Jukad pharmacy wo mo number no eye 0244560296 0244560296 na woni mpanyimfo atwetwe nkomo medua dru eye Chems Multi Beverages Limited wo ma so ye wo mo na akwakofa ensa papa aba na ensa abadwaso ya make abu odwaso ukudwaso a chese abu papa companies bebre na ye bie yesi de akakaduro ana afi eya tadwe ye de ayensa na de papa abusuafo edika ba ye original a wo mo ka ho nyina hwe eye Charlie Ginger Liquor so ni suaye no me pa chaw ukudwo na akonya de ye de ba akiri ni bia waboka de ye original ye Charlie Ginger Liquor eno ene papa no original kakaduru ana afi atadwe ana ye dia ye enti pebi na otuso no mbirebo no otuso mo timi didi na asesi ni pedu akakaduru ebetu te no ma no nom sa no abosia bodmbra ne se ebetu ko so timi se wa no oba bia so ni o mpede mu oden oyije no adwuma ne kama ebetu edu betu agwazi bi so no nyina na pe ni mu oden sa bu ho ntimi kra bu ho ni mu oden ntimi fro no atam no draws no so jana no chese ebetu ni chese ntimi satisfy ni du ba bi so di asemo no kro no Charlie Ginger Liquor da busie kan watimi original no ensa edi akakaduro na afi yedi eye atadwe ayedi a eye Charlie Ginger Liquor omo aka nyina omo sua firi omo hono Chems Multi Beverages Limited na dia badwaso o pebiato a ba bia ton se bia buso doso podi akọ na hinso obeatonzu Ramsia anasa be 0246955678 0246955678 na no makasa Currency Ventures akofa Sahara Man capsules e dia ba mema duro no ma ba magina so ye brane e ba odwuma wo mpem ankasa me agini di enu achi
wakofa Zahara mixture de aba Zahara G capsules unya dream yenu na kabum no no a Zahara mixture na Zahara G capsules ebe bo amanam yade bia ha woro busia ebe ye firi honom ama afi ahoto aba wo oba wa himfie ya na sabi onye ma ne ma bi firi ho ba ompe enka bi firi ho ba ompe wa himfie honom tumi se kura beguo ensansa bi na wuti mansanka Carensic Ventures Zahara mixture ne Zahara G capsules na mo enam yade bia be ma na oba itu ase firi ho pharmacy ne heba shop bia be wo no kwa obenya bia to 0246348334 024683 0246348334 na woni mpanyifo atwetwe nkomo medwadu nana ya bi na so ye asuo kwabra suje wosebra na owo ehono mo de ukwa bibia da fomboko oho bia ni ho na eni se ebi osika sem nkoyi wankasa kura wu kura de friend tika 10 million 1000 Ghana cedis uhu bida wa eseme me pacho furniture ho na ko na omo ya bi ene esu kwabra suje nim ko mo fa so ombo nipa una mo ane amog nya sase de una mo na wakuhia odihie bi a wo bo ano na bi wo obepe wase wo bebo wo abrabom wakuhia good Samaritan na waso isio no I fine ebia wadwuma sa won krata asem abrochi yare dombe de de katere wo ana wo de no ye bi efiebu amebi wo ma ne manyina e basa wo ntiase ana se bi a wo de no akoye duabo ya bodua na ya bi ewo esuo kwabrechi gi won nsuo ya otumi dane dua bia ya de pokura bodua obedane ndada e de abosuma hena sa na abosuma duasa e de bodua obetumi dane ni nyina e de ama na ya bi sibra na wabrabo nye sede tie ene se na wotwe nipa duo no ekohyebo ene koho kohyebo se na boa yen oboa ne ye ya ene ne matoto ne mehwe ne sisu pepepa meboa si mema na ntwia na odwan ana sikasi na ayekama ukohyebo anu odi so because esu bedu papa oni ni van ekantamu a ono bedu so atiase na ne ye bi ewa agona asaman the number obofuka okewa na say Dr. Mensa friend was 0243 1345 35 0243 1345 35 WhatsApp number no 0557 667 510 0557 667 510 WhatsApp no say ka cho say wo de onko na wako school na animu ade o de type o so na so wo type ne sa no obu na ni chieme men kaida ye chiri type e chiri sa ko type bro for type ni chi ho ye de wo kasa so na ye bi mi so se no asende de ma no wotie wi ano nso akasa saa ne ekono ho no ye ntwere hwe ho ye ho ye ma receipt ye ntwere paper so ye mum ye botie ye titidie ni ye gramophone ne de atos ne abotie na bibia e fa na ye bi sibra na bibia be fine brago fi me da so sabe yan ko aye Prophet Joshua aso ye na ye di kai ehwe ye nua bayi asabe ontia poedi mu ansana yakona na ye bi na no was 20 na wotutu abreje na abesia enye 20 ketwa tia jetiwe oba bekaro very weku zezia amobi akwasi o ma obi dabi o me kwamente da ana no fiada wa amrobi dabi o de breje ngo eja sala o mu yubo ni ayo dabi o fawi ama prof Kofi ensem say de edru sabre ana ewose wonko a na esufre office emu no ayeden ya kasa de bia omomtie afidie bia taka se ekaye nko a se be ke adane bode bi osiwurem ye frɛ no ka menko oro obebo bienu utim se sopa benya wi na emfimfin asa pai na boa sa emuma odi enye ya do twegu zo na flat ya sa pentu ahwe ni no eti yenua byway emo ben na betu bi aboa no Kofi nyame adoma na ho beton na ne ha no semetiemu yi a on se yewo beye dam ene yewo atwere dam ene yewo de obidi se no tenteno ne na mu no se ye emergency na ye behunu bebi asade ne free se efre school ho no mo se ye fie na de ye no se yonwa so na yenya honamani yare bia ye behunu nti emra mencha won yenhwe de kode ha na rade me bom patimi ko a eya bo fresa na ma yenhutumi ko ye ne sa
hwe class no wadi ani monyamu inimade si yirina ntime ya miya me bene pa ya dwana menini to yensa ne edidi na medi ba yedi tum de man ti da bia twene klako ura busare sa dwuma na edi man no mpese woye buso papa no dia no wokeka papa obano wa kan sembi ofia na manembe microphone mu channel Nsem na abofrane ya na yare ne ba woka asem woka ne se baba pani ya fe no Joyce Ayinfo onu nanka wo mu di kan de yare ne ye no na onu nyame adaworom wetefri wo konkran nti na wo mu de ba wa ka bibi se mamu de jumedi bi ahye nsa ma anye pen ama ana ma yare ne ha no oka se akwa meba pani ne wo de yare ne ye no wo mu de ye no no tufri wo no we no mo de aban so sa no kasai oka ntino nani monyam ana se ne shabre ne ade wonim na ama oma connect sa aspirate na mo de sa yare na ama no nyasa sa okay ntino ko fesi ya hwe yare no mu a na che se yare ne yesunsum yare a omo de first school ama omo de abopa and ya to sari na mane me se e twere yare ana se o manam de manane krampe e twere yare hwe na wonu wodina no wonim ya mana aduane andi busa no ono ankasa nie busa ne se amana aduane andi ana okay ntini se eba ne saa de dia tudwoma no mo se bibi nantini yem dem emo wase kofi na kofi busa saa asem den na ma otuminya saa line kofi ja sabe dwuma no yedi a obi wo ho a yara na adwene ense kofi djuma anko na te he ena odi dwuma no yankopon ena edura bi a obie ma dwum se bisade sei nti ya na dura bi a nyame ankasa ma ho de mi nyansa dura bi nam kofi na be kohwe video no hwe ense bia bi se kra na me hunu ba bi efre nsa obi a yama no etwere na sunsu bi ta ekire no de mo hunu se eye sunsu mu de na se yama no hunu bi na ne krampe no ade bi nante ne yem ye bi o ade mbubom nti no wo sen na ya na ye opa ade bi nante yem ma fa mic ne kono na me hwe ebubom na se bi nante yem mpachai eye wo sen pacho edra no panasa mindidi ya na mi yema se bibini na mi yemi didi to mi yem so a cheka crans hana ndi yare ne beba ade ne bebo afore so a oyefum na ade ne man ho so oyefum ansana ani na mi yem se am yem bokululu mitema mi nchen se mpa no bibi bom won se bia mata na se ma ye bibi o se o ma me kura to meti se bibi ye dede wo yem okay ndi ko fi na ye se we ndi no sunsun mone techere nti nyame pa na obapa no amfa na mra na ye ma na kwanche no nyina sa spirit ne entu okay etu a wontwa biom otie be ne dia yo prof nyagopo enshao asemo nyame pa we no ye nya onua ne nti ayedin se ye be kasa bia na so enua be ka ekroboa eti abese ensaka onua no ansa na no kwasem ni epenisi ni pa mienu adanse no enokre yenua be yare bibi techire nanso bibi na techire be wai na be wai yenu se prophet Joshua abamu ne techire no ebe wai na yenua ba no enya na fa hodie na ne awai no so kopere baby atra professor obi hwe wachira kwa hemfa eno behu ene number no ehia me papa me chira kan ewo atwema twede ofaka osofo line a ose okọ twede obesi wo Joshua Junction asosebo Junction ofe bu akwaso na eba ofaka osubesi wo twede krom na onanti aba twede si de be pie portrait from wo si signboard na esi wonamo achina no ya woda na eme counseling wa no me da wo busua so ya board ya de ananti adania enye yi epem na asia nyame na meso bagyew ofie ho nipa wa na evuo
also schema na ahye honhom bi ne wo da obi wo ha wanye nsen be ye mfie due no won obi so wanye nsen no apon esonsom ha kese no na oba na emergency ani ehun tumi kun atato na afi ya chiro ni abeye na ogia ya odi ntimi ka say no ochina na pa ya woda maintenance na council emergency no ya di ataso afi fiada so eye empire boda kese pa fiada ochina na le chi fiada wona ma de so kese da won se be pia na asna na me na me so asane wom ntimi na mane 020 42 30 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540 44 70 00 Kofi nyame na madom so ma akwankyerɛ fa yade bi sɛ diabetes na hepatitis sunsun di ano den papa to bi bia wo sa yade ne bi no o me pe na ase ochina na me mfa sa akwankyerɛ ma wo ni obi a wodi kan no be bidro anom akɔ hospital hodo still enkona no na me ka bra ne ba fo bi akofo ton nsa no montentan ensa pa abi proud ensa sa wanom nsa bomu dam ebi je se ensa no be yi eno send in pan watch na pa won fa me watch na odu ho no na obi abai wana last week na girl Dr. Miza said can tell buano ayaka na ohuna de ye ho sia ye felo sa ene we hene numdi waso de pure sa say ho papa ni na anka bon san papa wase o ayaka na de intelligence so learned so oni ma de bon some body bone until some body party gonna say the ente ever sad na bana na be treaty for wow na ma hwani erade ayema ne dam na efrele so manu esikofi ya da sipi Prophet Joshua na atene kan sabre yema afrefo emrem mamencha nana akua asantoa tepa enkoso hema nana ba bia obia encha kese ena mede ema o no machia nana asantoa ba ko so pare ono machia no pa na machia Mr. Safo New York ena o esine jafo nyina enchekra yebe kate sodo no na kirese SHS na ya hyase oresefo eni abre or the self when you have Passaso for Senaja for any abre ebe de me bra kwa bra mensa Richmond yes carpenter ni papa pa man pontin and potemu eno yusia eba ofri asoko afijase yoso encha kese enko ema papa na yakwa homa no so odaroma obaso na wine ntem ye bre no ye wia kakra ena yede efa afrey hello Kofi Madre Mustafa Kofi Abraham be pass ye tio Kofi na mishamu Kofi wona me penni power ho ina meda na fie ya re tie tira mi kasa enti papa yi asofo mba ho bebo ina omo mre bibia no mo from so mo from omo ba na so wie papa na me na mo so na esa kwa na yere mai na me nka mo Kofi ami Mustafa na me inshallah hello Kofi gwado abo aja bin wa abofo Mejo so kwajo enti we Kofi ni abano emza ya beda sofonasi so vetima bo amasadi na finish na Kofi ya na America samgaka sa ensem se ne sia ya yensu ade binti mo ba bi akwa na ya le ne free nti we wa ya ne de shishe fiefo papa ensem awoka ebi o mo di akonanti enso saadi na he na wo sofu nyamenka ho no show de na tambia beboa ya man kunim die mra bedazi edazi pa edakojo abo aja bin wa hello kafra hello ova pato wa ofa se pato la ndu service pato yitiwa ova zede na mianga za bra abo aji kana Ozesina kawango fanya minipa ama nambe yume. Di inti amesa pro program nise
osapa no po masibre yes obetra like kan na afide eye de nema hyehyɛ nipa bi mu bet mo gidi se papa so fo abamu yidie enyina ese de empire bo mapa ebeti akira mane ma because over one kasa wo fa simos osene bra panyina efrim ti ya aja yembe jara mencha Dr. Apia Kubi achuma kwa homa dase ene misasa mo ani misbi ni tamakela nkoma dase we de on kafrapa ma mencha ma me na nama na onso obejo mencha me ma me pa na ya Foster menu aba onso ne kru Mr. Foster bejo menchi omuye pa na machia ke educas ovin papa so ambola kese no da so ne mu koma ponten so air frames oil filling station achi hwa eho opatwuma hwa enya senketo akra ke edu baby a obia mama mensa so enchia kese na mede ma prof safa no ba no etudwa bio na fe yenko se afrefo fre no bo aba so sia na mani age visit du baby a se mo abo ayesa ka adwuma yi ka gu ka pizza ya said why Kofi obi asa me ko nshira o nshira for de na nyame was last make us say one says so be the yare ba ha ne ne kwa ne hoto no so for so ha me nim ne wasoro ha ne mo onya ru ade mo na bo ne hye nsape na yare no so na enne Kofi ade esi ho na ya onire yare almost 13 years almost ne ba me hoyi na ne hoto no na ye bo ada ne ho ka onu ani aba ma ne ka ne mu asem enne aseda ne mo de aba wo de wom ka ma na me ho adwure me na ne mu ani yere na aseda pa omudi aba ayisafo Joshua me yere ma boka be 800 million ane ho antono nanso bra Kofi di mama me ne ba ha yare no efri ne so nti obi bia wo tie me biara yare bi ha na odi ananti ache aye sunsun mu de otime nkemen wesi time kra chana permit na se obedumi na asipe yare ne be fri so odi emfa won se ne ache nti me na ma no 020 42 30 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540 44 70 00 Sofola obenya ka ekotwede oso besi wo Osebo Junction na Joshua Junction ebu akwanso obenya ka eba twede osi ebu akokromu a osa taxi driver France okọ Sofola aba esie na se hono mu a amde baba Kofi ya no esi Bidazi P Prophet Joshua ena otene nkano obabe bu adwumadi Kofi Jima nko na ni producer Nana Kofi J Mensa obrefo no ona eboa ede enema nyina gu akwanso emaye akwasi bu afọ mansa bu afọ otene nka na nya fedi agro na nso bende obi adwuma ne ye nti wose bande bia wabre wumbre you come wani aje orahu ni nyina ya deba ajama so ogoro otenenka sara ena DJ Don Rich ono ena edfa framamu ede nam TV ahodo so call Spiritus TV ede call Facebook insha 104.5 ade call YouTube nyina insha TV mabibia ekonka nyumre mame nchia bakonta ya waji onne mame jima mawusu omo mamponte sada ena Patience abna chirema ono so ewo breman abra babia obia ncha kese ena enkoma apam dofo papa bi sabre ebre no enya ya breed na ye kwa kope baby na ye de numpe no ada nana kunso ine nana ajiman bedu dua ona yire anti mercy ajiman bedu dua aka asabia babia mo bia encha kese enkoma yeguso prepare abubro kosuara manfo agia tum se efe nanu si ya ne de band ye ne chen ye frɛ no ahintasem ana ahuntasem anu Mestia production untimi dabi untimi sabrede wiasim sam enina abawie edamina mo ase amamo editie samuatie ohima esta if Jack alolo minchan eno ena yede emamu nyina bye bye